yes. My people, a voice is calling. We gotta get a little more loving. A new day is born. Get up, get up, get up, get up, God says good morning. I said good morning. Got a good morning. Sister, good morning. All right, so good morning and welcome to the show once again. My name is Kofi. A lovely good morning. As the weather will be this morning and the whole of today, I'll be giving you all the updates just to guide you. And I say we are more bobre besia kono ho amane ba yesaka. Nia ne ko wiemu enana pai yenua Mensa David ono duty forecaster on the forecaster no pai or duty wa Ghana Meteorological Agency airport. Na emane ba odi abeka yensa anapai ese man ento ene se anapai fofo ene ebo ebe wo wiem titru miaye ya kwaye ene mepo ewo no ntano no pai yenhye ne so samra miaye titru Ghana na fofo mu ene oka wasem tetifi mepo bi wo ho na kwaye ne ade ho nka wasem osana for Ghana southern part ye Ghana na fofo no ene ne o kire se bebi a mepo ene kwa brento won yenhye anim se ene afofo ene ebo kusu ebe wo ho okoso a kire se anopai sana ebesi aye na akire no ekọ na wiem no Ghana mantam ni nyina na se Ghana ni nyina mantam ni nyina no ene ode ho amane ebo eba se owia be piepie miemie kakakakra na ene nyina mu no ede kọ na wiem no yenhye ne so awia ebe pie miemie bibre na wiem no so no ede kọ na nwumre no bebe bi ohomo a omutie yi a ensuo ebeto titiw osaka Ghana anafo fam no eno ho asem na okan enti yen hye ne so esem ye bi ohono mutie yi a titiw bi oyeku ane ade no ensuo ebegu kakra ede amawo mu ensuo de egu a akuafo eneje na ebi nso ho mo a emoa wono madwuma koma contractor fo na ade omusi adan yi akwan ne ade no na aso nyina mu no ne yie mu ene ehwe enti yakopon so ne ope ena woye enti yen hye ne so se sene ye born to for ya no Ghana eye anafo fam no beebi a mepo ene kwae wo no ebo ene fofo ebe wo ho na ni nyina mu ko na wiem no awia be piepie miamiaye na Ghana anafo fam na osaka wasem se na wiem de kuna nwumre mu no ebitie yi a nsubra ne ebetimi ato enti no so no omanfo enhye ne so na ofa wafade apia onafade ahodo obefa udi djuma bi a wo se ne obesi atoto ne amafa na anko di nyunya ya se ewiem hie ebesi akọ Ghana nyina odi abai na asa na etai eyi apie mantem ekofodi an potama ye ka ho no na eka ho no ho asema no pai o che se efofo ewo wiem nsu fofo ewo wiem no eyo ho munchemu aduasia 60% ena no pai odi ho asem ene ho amane ebo ye no o che se no pai ewiem hie ne begina aduonum yesa 23 degrees Celsius 23 degrees Celsius aduonum yesa ena ka ho asem ewiem so no o se ene a ebo kakra ene awia no be piepie awia no be piepie miamiaye ewo eye pie mantem ha na awia mu no ebo be prem to bre no awia mu hye ne pagya akogina 32 degrees Celsius 32 degrees Celsius and there be kogina aduasamienu awia mu hye no susu ye ne sa na ebeti agina eye awia mu na o kire se enko na nwumre mu no eno so ye hye ne so se ne esubra na ebetimi ato eno no to supron so kire se ohamu nchemu aduanan 40% eno kire se ensu betimi ato ewo mpatam ha na nwumre mu no ye koda ye 27 degrees Celsius and ebekoda 27 degrees Celsius na ebeko eketeso na kese no aduenu enson sa na wiemu hye no ebesi agina afanti omanfo enhye ne so na yemfa eni djuma And I sing you a song. Got a good morning. Rasta say good wrong. Got a good morning. Yo, me just the boy back to my pa. Umbo my captain no. Nyami sira do be my pa umbo. Nyami sira, you know, nya when you some na kani na nyama de be na haya.
Say good morning. Good morning. Get up and meet the world and style it. Get up and meet the world and style it. Get up everybody. Get up everybody. Get up and meet the world and style it. Get up and meet the world and style it. Gotta give up. Gotta get the world a little more love. Get up, let's give the world a little more love. And another player send you the Democrat ahodo no send you any munsam ne si baye na ye fam yenu me sebi na ye meto aso another pay na meka o se adofo beba ye de abenfo a omutima bobo beba ye beka depression ho asem enne depression send ya depression wo hwe obuti se funny face ya odro boatin ne nsem baye ya o se depression ena ama me ye ne me no ye hwe kromu a Ghana ha me bebre na nsensem sisi atum se depression na bi send ye si baye na wo mo antu ho na mo na wanfa ne se eyade a emu odin anase ne enyan na wantu ho na mo ampene puma sibre no na akofo yeni ede aba enti ene ye ne mpenefo besi nkonga na ya hwe se depression ka depression na eyade ade na de betimi aye ehunu se we depression na depression ifrase ifri he na akopie he na ntusanso no ebi ne den ne ya hwe ntusanso no bi enti na what depression ebeka se eyade ade se onipa na ayeho na ne ne magina ye basa na abc basa bi na jese ene yebeka se ne nipa esi eco depression mu a esitie na efri he ene be pie he na edwa ko wie he na se ne betimi aye asoso ano na nkofa oyene bi ama so na draw ho yetimi tu ase ana se enya kanwa aje so saa na odi akowo ana se etisen ene ye ne mpani besi ngwa na yaka ho asem depression ho asem na ene koankrata ahodo no aba no yebekfa mienu mi ese bi ho asem ena no pai yenhwe asem a ya we daily analyst ene ne yedini fiase say operation clean your frontage kickstart ena oka ho asem se na no mampani epa dwumadie ho ntoma se ufie anim wabobo anim no wase de se obepra ho yenhwe ne ye chrome hayeti odwura ne ade ba obisa ha mi fie anim no de ama no age cash no de ama no age cash na odwura twami do na figu ho botama efi de ene enye na se de enne ne nana do aka se samampani no so obesi fom no ohwe se enkran pare ye efi adokro wo mo no obeye se eto ebetwa anase to bete kra ne mpa we ye free ho no ene ode aba se sa operation clean your frontage no ode aba ese ufie abubu anim no wase de se ohwe na oprapra ho na odi honi enti se ye ne nkran de a akropon anase kwapem ne nkran abom enti enei owo ahwere ase abri jankama honde se aprede adukrom okugwa dawu abriu akropon amonokrom ba ko ne se mampon ba bia obia wo bepo so ane so de tu se yeso ye behwe na nanom ne mpani de ne magu akwan mu ne yeso so ya papa ye fie anim ya clinic ho ye di honi na atimi aboa makromate na efi amedokro ye no ne ye de ho ama na abofri daily analyst de ebre wo paper ne nyina ase ne nyina no pai sansemi ene a wafa samampani dwumade odi eseni so a wo ye no ne a etumpon enti obi afa no anyim or say let's fight against LGBT+ practices ene opani bi ene de we atudwa na ebe bisa se sa asema wo kan ho asem te say or say or they say yes ene enya ntie se krom ha ono ebe di odwura no ebi apono so omra medi odwura ni bi no omra be bo ko apehene ne mpani no ntwa odwura na okwapema odwura no nkoso anya kese no ene ntie se sankrofo bi do mo gimu na empo sem no kasei wono mo nkoya ona na me ntwira da so ha entine ebedo mu asoko ni ahwe pepa na de bae no ye yi nsem no na de ani adi fewura ko de ni fi ama wo no mo ene ba bia wote ene botente ode aka krom ha no na ye hunu na se kro no mbetna na ene ya joma wa tu se ntimi so na ya do ma se ombedi odwura na si enti ono mo nko achi etwa no beba na waba na oma na kasa mukra no ehunu gina bre ewo saa ene no ye oma nketo wa ha ene so ahoche no hianti be no bia beta ha na wo de sika
bɛda ne nneɛma hodoɔ bɛdaadaa yɛn nkwadaa na kɔfa owini ɛde abrɛ okuapema enti ne nyinaa na ɛbɛhwɛ ne yɛtu ho anamɔ na yɛdi akyire ɛno na ɛne yɛde ho amanneɛbɔ nso aba bɛbɔ wɔ yi ɛnurada ɛna Ghana mampania bi di akyire yɛwura Mahmoud Bawumia Dr. Mahmoud Bawumia ne maame Ajia Ramatu ɛkɔ ne krakyi enti ɛne yɛnura Ghana nyinaa kamea yɛ sɛ ne nyinaa ɛkɔkɔpie wɔ walewale ɛhɔ na nei wokɔhwɛ akwan ne ade a ne kɔ papa ne fie ne maame fie hɔ ne ade patamu nkanea ne anadwo nyinaa na nkanea yɛde bobɔ hɔ na ɛkwan yɛ gu so gidigidigidi ɛma nra mpanifo ɛkɔpie kuro no so hɔ no na ɛyɛ fuani bɛhwɛ ɛne ne yere nso bamende sɛn Samira ɛne no gyinam dendenden ɔmama ne amammerɛ kyerɛ sɛ wase wo ɛso yɛ nuane na wode som ahohoɔ ɛne no gyina mu hɛ maame na hoɔfɛ na ɔnu adeɛ mu na wɔsan kwan na wɔka kokonteni tuo zafi ne ade maame wani abie paa wɔyɛ amana yɛ fɛ wakyerɛ sɛ maame no ɔwɔ ne ba no ɔtete no ɔnya bɛrima mua bɛrima deɛ ɔbaa de ɔnya bɛrima na wagye ne so na yɛ kama ɛne ma ne yɛ kɛseɛ bɛrima biara pɛ ne onyam a na ɔpɛ ne yere nsɛm so bɛbu no na ɔde ne ho ato so ɔmewura yɛnyɛ ne sɛn mewura wɔda aroma ɛnti na sɛ akokɔ baatan anaasɛ akokɔ bidie ɛnim adekyeɛ so na ɔtie onini ano na ɛtumi yɛ kama ɛno ho asɛm ɛne ne ɛno nso so ɔde aba abɛto ha yi asɛm a yɛnsa ka soldiers on rampage assault residents in Manso Tumtokrum sojafoɔ ne so mɛtɛsi krom hɔ ne Tumtokrum hɔ no ɛne wotie krom di a tumto ɛne bo tumto ɛne kyɛsɛ ɛne kromfoɔ no ho akadwa mu papa menim de kodo ɔmakɔ ɛbɛ na yɛbɔ pini ne abisa sɛ nea esi ɛkɔɔyɛ na ɛho nsɛm so yɛde aba ɛne na ne nyanteɛ sɛ Commander Sugar Factory no ɛyɛ suafoɔ hwɛ adwadie ɛne mfiditwuma ne adeɛ ho no yɛwura lankyerɛ maten nanado ne kɔ manhyia ɔdɔ ɔmo kyerɛ ɔkakyerɛ asantene sɛ papa yi ɔpɛ president adi ɛnyɛ nɛ osi mu nyɛ nɛ pabi adi ɔno osi ha yi ɔsantene pɔ ɔde Dr. Koto afiri yi Koto nso kyerɛ ɔsɔ ɔpɛ bi adi mama ne minister ɔdi ɔso kyenkyene a ɔpɛ president ne bi adi na asɛ ɔno ɔmo di agorɔ na ɔtwetwe ɔmo ntoma anaasɛ na yɛagodie na ɛkama sense of humor ɔbɛka sɛ na ɔyi ahyɛsɛm kakra ama na yɛkama ɛna ɛnɛ yɛkyerɛ sɛ ahwedifoɔ a ɛda Commander Sugar Factory no ho no yɛwura lankyamateɛ ɔtwa fa na watɔn ama nkurɔfoɔ sɛ ahwedeɛ no momfa nya pɛtɛhye na de sɛ asekyerɛ ne yɛbɛkra na yɛno daabi nkurɔfoɔ kekaa ne kɔdu nanim na ne ɔne ministry no nyinaa de press release baeɛ sɛ daabi mentimi nyɛ saa ɔman adeɛ menni akwanya sɛ mekɔkɔtɔn anaasɛ mekɔtwa bi koraa mu bi sɛ mebaa na mabusuani anaa makonta menana mewɔ fa ase menni akwanya saa korakora enti ne nyina yɛbusuamu ka ɛne animguase a ɔno pɛ sɛ ɔmde gu me sɛ ɔma no sɛ ɛnkyɛ flagbara ne ade ne bɛbɛ nti yɛstate kaka nsɛm a ɛbɛgu mu fi na agu m'anim ase enti ɛnɛ ne ɔdɔm ama ne abɔbɔ ɛsɛ daabi wɔntimi nyɛ saa korakora na ɔnyɛɛ ne ma ne tirim ɔnso ho daeɛ ɔmmɔ ne tirim korakora ne kɔɔ nnɔ sɛ ɔbɛyɛ saa enti Ghanafoɔ nkɔ makomantɔ ɔmeyɛ no ɔmuhunu sɛ ahwerifuo no ɛda baabi ɛda a ɛyɛ ɔman no dea a ɛda biara ɔpɛ sɛ ɔyi so no anaasɛ ɔde di dwuma wɔ Commander Sugar Factory no wɔde ɛbɛdi adwuma ɛho amanneɛbɔ ɛna ne ɛno nso so no ɔde aba no Nana Akufo-Addo Ghana PC Ghana mampanin no ɔka sɛ Africa wɔsɛ youth unemployment a tickling time bomb in Africa ɛne na ɔde tu dwa sɛ ɛne nano na soafoɔ ɔhwɛ sikasɛm ɛntoteɛ ho yɛwura ɔde sɛ Kanofurata ɛka sɛ ɔhwɛ sɛ ne nneɛma esi kɔ na saban betumi afa nipa dama biara no ɛbɛyɛ ɔhaw ɛnti ɔbɛsrɛ sɛ mabu no toto nneɛma na nka betumi a wɔnom ɛntimi mie bi nnwuma nketenkete woyɛ shoeshine woyɛ shoemaker bi ambɔre na anim a wayɛ maburo wotɔn mmɔre wele ne ade na mudi ho agyim nnwuma ahodoɔ a betumi aboa kuayɛnom ne ade na ɛma aban ɛho akɔmunyo no kakra sanse payroll no so ayɛ ma ɛno na nanado nso ka sɛ ɔhwɛ Africa bibrem ha ɔhaw kɛseɛ paa ha ɔmanfoɔ ɛne aman ahodoɔ ɛwɔ bibrem ha de ɛno ne mabuno adwuma a wɔnom nyanyɛ ɛno ɛne ɔhaw a ɛne Ghana ɛne bibrem amampani ɛne aman ahodoɔ no ayɛ ɔmo dadwen ne kɔdaa na ɛbɛtena wɔnom so nti ɛkɛsɛ no wɔsɛ a word to the wise is enough ɛne ɛne bibi na ɛnim yɛ a na wɔyɛ mobile phone ɛne obiara yusu bi onya bo wura baabi a sɛmakyɛ ɔkyɛm sɛ yɛ repair nti nam a obi sɛ me battery ma mehwɛ ma obi sɛ me earpiece ma mehwɛ ma na nso wode bɔ ɔbra ɛnyɛ no nko shoe ɛno nso betumi ayɛ baba obetumi asua nti woyɛ asua bibi yɛ watch ɛne obiara bɔ watch bɔ mmɔden ne sua no so bi na ɛtumi aboa ne ho amanneɛbɔ ɛna ɛno nso no insight ɛde aba no togbe afɛdɛ it says Ghana's level of joblessness
and death frightening. Or send the Ghana and you man Crofonia nye any cahudo twitchy dear tree a common a year near your house papa and the metal fede or no a year ukohoa asogli state no and I say hono or no ena papa or ye agbubo mefia just or ye or mine kakapa duty din agbubo mefia just say a pros kesia pa okoha onye small and to do hoa asogli ona papa wo kaneno no ne nationals of chiefs president ene ahemfo organ nyina na obedu manimpen toto niema ama enema koyie pa ene ono eka se papa so utie mu na bakosema na se utie nachi a se ne background tie no oyobi a wabom na wakwadri sikasem totie ho epa sikasem totie ene untimi ne kra ene nei wakudina na makonwa oka se Ghana ohaw kese ene sikasem se nia kahodo mene yen ene se nia mabunu nyadwuma nye no o kire se eye ohaw kese a eye dadwe na wose etimi ebobo hu na ejai se we are say we are for hanen sembia ye de data ne ade o se we na ese etena se ne adwen se oman no ede ne ye na yetimi ede aboa ye hu eno ho asem ne nei oka ode aba o se nyina afia no ntum na yenka bi aha morning. Get up and get the world started. Get up and get the world started. Get up, everybody. Get up, everybody. Get up and get the world started. Get up and get the world started. Gotta give up. Gotta get the world a little more low. Get up. Let's get the world a little more low. Radio Man Kenya, Common Radio 97.1. Akamiti be se du pepe pana no nwotwe aba ofia na meka o se da bonkrata hodon emu nsem ne ye de tutudwa o hwe anim asem e wo daily graphic akuni daily graphic anopai o se no abobo ya on highway from November 1st enei enkran mantamu na wode saa tabunu ya to abobo ya fo so se saa abobo ya bibia wode bi de fa ball bi de twi agbelema bi de twi emore ne banche ne bagire ne niema enene wode ho amane ababa se empene de niema gu akwan mu ese free November bosume di animi ne de edi kan 1st of November no enye ne abobo ya bia be ma na kwan ma na nkran highway so eno dam fichire potamu a ene na oha ne mom no so adwe so de ba be fa krum ede abe nanam kanda ene islegon ho adabraka kokromlemle nom ne ho no dia ene na aban ne mpani ensakawa omno obika ene papa Henry Kote regional minister Greater Accra regional minister papa adwuma awobo no ene oni mpani de sane me agu akwan mu enti abobo ya no ene oka ho asem se odi be fa mfichire ene potem a oni ho ha na emom no so odi be ne nanam ba bia me kan kan Daniel circle dia kofa industrial area graphic road now then nam kokumrimle no atiati kanda no wasi ha no ene mpani saka titiru ene sa highway na kofa lottery so ne ade no ene mpani so musaka wa ene omuno wobi ka papa ene ode ho amane ebo aba abebo no Daily Graphic anim was justice at last. Farmers freed after 5-year incarceration. Ne kwani bia ode ne kotu mu no ena mfie no machi ni afi ne nei waja ne behwe ne de ho amane ebo ya do mu asoko ne de abro. Daily Guide was NDC browse over Flower SHS ene ne oka ho asem se nanu ya na tugbe fiti ono ne Flower Transitional Council ono leader ono ne paramount chief ho one ohin kukuruko a wa Flower ena one Parliamentary Select Committee on Education amanyofo a omo ewo mrashebedwam no mrashebedwafo wono mo a omo eku ayate omo ne hwe nwomasuya ne ade so nse da bi yenko srasra voter region from Mantam yese ne hotie wokwane ne yemompini togbe fiti na yemisa nse ne hote se na nya bia se ne nwomasuya eko ne potem a omo ni togbe chi a petogbe si da bi ma menka se menkyerɛ mo
Moma educationista so afọ hwe enwomesua so asonte se ye kane mampani jomama o sati se wo si yi block mokaya day school sisi ye no obesi bi ha mpotam ha na esi ha ma ne enkura ne akyereben ne apremre enne se ne ho fu ne se ne ho aye no ada roma omomode ameye mfiri ho ne free sabre kosi February afia beba 2022 asem na okan afia di anim no ne no so atusu mienu February no so amomode ama meye dia ene na eyoha kese ena ede ma me manfo ha nti omomode na omeye free sabre ya kosi February de omeyi free ho na me manfo no nyamu enko suku ene ne okan na no ada ena Ghana mampani na Akufo-Addo na Danko Akufo-Addo eko Peace FM ene inu sefa kan ye interview na saasem ne bae na no na togbe fiti kase SHS no asem person be mama de na kaka wura mu ne edrum ya mia bebre no eno se nti one regional or the say education minister kasa so afọ enwomasua so kasa ma ka chense o man kosi February anase afie edi anim afie mpinu ne aduonu mienu 2022 bosumi etusu mienu February no ene na o ka se omomode eno no na ema me so afọ no saa ohye no wona ema no hye no hona se ne ho yira na se enkoma ne se ne pese kono a ono ankoye ena nado kai nti no kwasem ne se mampani kai no se oka no agroso se ne bia se na na okoye alanchamatim bia na oka no agroso ne ade na bi so na enhu referee no se bia o live radio ebi ofo se one on one command na se na ene Ghana 40 exim ezebu akase ye okasa ade anu akase ye papa ne ohene obisa se onya na ye den eni ade aye deja ene nei ho amane ebo aba okasa ndisifo ene wono mu emu paya ne santo kwane kasakasa ne ho asem se saa asem no aflow SHS no na no kra John Dumelo mukaya abranti oyimfoni a opaya waso West Ogun akonwa na no okogina bi a ono manto amano yi ena okasa da bi se abane saade a na se nanado se togbe nkoya mema no cement mako 100 na onfa ento aso so etie kwa na jama abribi no onmo penti a chesem se penti ni ade a omabo pami adoho enei Ministry of Education edi abase next academic year no ye nia saa school no nia odebe ye adwuma ho amane ebo na daily guide enso edi kakra abai ene osemamo funeral for Maumias mam mampani be de chire ma me ye odi ho nsem kakra so atudwa edi account clean your frontage operation start ene wo hwe ha wo se Ghana mampani na Danko Akufo-Addo ene gina hoyi yerada mbotwe so afọ hwe nkurase ene mpotam amamboni aden ene ono ena ono so ogina hayi ena regional minister oye Ibrahim Kote edema enkran company mantem no ono ene ogina hayi Yewura Henry Kote oye brane papa ohwe ne board na ode kore board ne toto ho obese board kore times 4 Kevin obe Kevin times 6 ne oye brane pa hwe ne nsakra ese no kore no enti papa ene gina ha brane ene wono mo pass adwumadie se obia prapra ne potem titiri ufie anim ene ode ho amane boba Ghanaian Times eno ana oka ho asem se operation clean of frontage eno ana samran time bom din kukudami ogina ho a wono mo agina ho a oka ho asem na no ada ne hu se Yewura Magdan se mo kan Magdana Magdan company papa yi woko airport wa ene enyuma no bibre ho on ne de amana wo ye clean agent enti woko afgo no ne ade a Magdan ene oginamu pa Yewura Macaulay sa na efre no enti oginam Daniel Macaulay oye business magnate na no ya no koto plane chinchinchi private jet ene okoba bia na ogum na ne one na mfo no mutim na no mtwa plane mu bae no na enya agro kra ne enya agro ne se Farouk Mahama eye mrashibedwani a owo papa ono kore mu mwami mrashibedwani tamale ehifa central na se Farouk mahunu oye mrashibedwani ewo eye MPP ticket so ewo Yendi constituency o Yendi ono ne nano hwe se omo ayi plane no mo team na de Magdan na bohu na omo room na maba way 7 niema chese na emu akono ene om tititim ene om tu fa ene tamale ene om kopie mu Yendi om kopie ya be bisa amane ene sei ne Magdan se da bi
ɛwɔ sɛ mitimi ɛboa share not ɛyɛ yɛnya nkutoi wakɔboa no masi processing plant factory fɛfɛɛfɛ ɛde ama wɔ mo nti Supreme newspaper ɛna ɛde ho ama ne ɛbaba Magdan changing lives at the north as he commissions share nut processing factory at Nasia ɛnɛ ɔde ho ama ne ɛbaba ɛsɛ wakɔ a ɔboa paa moka NLA National Lottery Authority ɛnɛ ɔmo nsɛm na ɛda bɔnten dagya yi ɛne sɛn 1.3 million Ghana cedis 1.3 million Ghana cedis ɛne sika ɛne ɔde ama contract ɛsɛ paper wɔde lotto sɛm no ɛne company bi emra me supply ma wɔ mo national security di mirika baba kɔ sɛ da bi ɔsɛ ehwem sansa 1.3 million no ɛnyɛ sika ketewa na paper nko a 1.3 million adɛn ntinei national security abɔwura mu a ɔmo yɛ hwem den na ɔmo aprobu ahwɛ sɛ ɛdeɛ ne kɔ saa 1.3 million Ghana menu mienu eto sika yɛtua yɛtama kɔma company bi sɛ ɔmfa 1.3 million kɔ afa paper mra na ɔde paper ne ba ko sɛ Ghana ebiase bɛsɛ anaasɛ ɔde ba abosome sɛn emfie sɛn ɛne national security abɔwura mu ɛsɛ ɔno mo nte aseɛ nti wɔkɔ akɔhwehwem na ɔmne Ghana Revenue Authority ɛnyina na abɔ mu ɛne ɔkɔhwɛ sɛ ɛkɔyɛ sɛne ɛsɛ kɔ saa na ɛsɛ sika no kom paper no quality ne te sɛn bondo ahe na ɔde bɛba bosome bia ahe na ɛsɛ ba na ahe na ɔmɔde kan de aba na ahe na aka mo fa maayɛ ɛne ne national security ɛne Ghana Revenue Authority ɛkɔhwɛ sɛ anyebia na company kɔ ɛde ma na anyebia otua ne to ɛto ahe na ɛwom na ɛne ho ama ne ɛbɔ ɛna ɛno nso yɛnsa akan wokɔ anim a ɛkɔ so akyerɛ sɛ don't overthrow government like Mali, Chad and Guinea ɛyɛ Bishop Charles Agyinasare Perez Chapel ɛna ne ɔne Ghana sogyafoɔ kasa sɛ yɛsrɛ mo mɔmɔde ama anim kɔ adwuma a constitution de ama mo no sɛ mommɔ Ghana ɔman no ho ban ewiem ɛpo so ɛne yɛnsa ase no nyinaa na mommɔ ho ban ma na mommɔ nkwa ho ban sɛneɛ Mali ne Chad no mo yɛ tu aban a ɛsɛ no ɔsrɛ mo momfa mo nkɔgye mu koraa momfa mo nkɔgye mu momma ho akɔnɔ mama komam mamo nan so ho daeɛ mamo nwe ho mommɔ srɛ mu na mmere bi atwam no yɛabrɛ pɛn enti ɛno deɛ yɛne to nkwanta yɛapan ɛne ne papa yi kasa sɛ momfa mo ani nhwɛ politicians ɔnom a ɔmdɔ mo nsa mmienu bi nifa ne binkum nyɛ didi nyafunyafuni ade mo mo ho nyama hi na mo kasa no nti mo kodi bɔne ate sa mo nyima ani ma mo ntwi mo ani ma mo mo nhwɛ mo kra mo ho nyama kɔnɔ no mo abɛ ma hi na mo akɔyɛ anyabra sɛ mate sa ɛne papa yi ɛna ɔde ho asɛm ɛkyerɛ Ghana armed forces airport mo kyɛw de saa asɛm yi to ɔnom anim ɛpa kyɛw no ɛne wohwɛ mu a yɛwura keke sapon ɔse ne ne hawa ɔkɔɔ mu no bi mo kae a ACA and AGM transaction no ɛna ne ɔka ho asɛm sɛ Italian a wɔn ɛyɛ ɛfrɛ ne sɛ ɛdi dwuma na so no di dwuma de contract nneɛma no ɛyɛ $1.6 billion $1.6 billion ɛna ɔka ho asɛm sɛ ɛnɛ yi ho nsɛm bebree egu so a ɛba egu so ba paa ɛno na ɛnɛ yi ɛyɛ asɛm o okɔ kurobi ɛfɛn atwuma boa so a ɛna ɔde ho ama ne ɛbɔba sɛ wɔhene bi ɔno asini ho adeɛ so ɛnɛ ɔdana asante hene otumfoɔ ɔsante hene otumfoɔ sɛ etu ababio ɔde ne din ɔbɔ ɔsɛ fie yɛ ɔtimi kura otumfoɔ sɛ mɛmɔ mɔden amagye nsase ne adi ɛne wɔgye adan ne nsase hɔ ne nyinaa ɔde ewura otumfoɔ ɔsɛ etu edin nene ɔde ɛgye nene ɛho nsɛm abɛda hɔ de gyaa ɛne wɔn mo ɛka ho nsɛm nti ɛho nsɛm no yɛbɛbɔ awura mu na yɛahwɛ ne aka ɛho nsɛm I say good morning. Good morning. Get up and be the one that's styling. Get up and be the one that's styling. Ɛna pay yɛbɛbɔ pneunia Kelvin na ampon side na akuse kanse mu sem kakra wɔ no ɔde abrɛ Kelvin pay yɛmɔachi Chawan mejo so empom today oh nyankopɔn adom kakra okay ɛde nyankopɔn weekend yɛ kɔ oh weekend na mi chefie sa anti ne bɛfa ne sa na anti awɔde na ni wɔ kakra but still na nyankopɔn adom yeguso Oye. That was one way. Nyankopɔn da Roma etiase. Okay. Yɛte ha die na yasɔrɔ waka yɛbɛsom no for God and country. We will do our best. And today ensam no de na ɛkɔ no. Arsenal mobile Friday na nyankopɔn adom we need 3-0. Okay. Na Ghanaian international Thomas Partey. I'm so free so many. Yes, so many. Actually first goal. And my Arsenal na Thomas Partey and I the only Ghanaian Thomas Partey na the only Ghanaian player was go there Arsenal. The only Ghanaian player
in Arsenal history I want to bogo at the moment weekend need go year ma but Enra had to fuck Nyamanfa ama has was the has ebo CAF Champions League na has first leg no mutu mi share 1-0 that was Ghana ha na Enra humiliation pa has yes has 6-1 yes has 6-1 na na ade bonus go mo muntu ya na ade Enra has preparation when one of the best preparation so far mehu in terms of Ghana your teams na call African football and as African competition aside the Black Stars and the club level has preparation way and one of the best but when it comes to this African competition North Africans dominate the likes of Al Ahly, Raja Casablanca, work of Morocco, Monet, Uko Algeria and Tunisia one this Esperance Tunis near there when it comes to African football they dominate. Me and Shada Yamawa Sahas Lisu here, but to that extent, 6 goals. There be a format someone na a broom and this one answer day. On say, we are not used to Abrofono Bono, Sir, and you may you're born 7. Now, one is some woman. We are not used to all the young West Africans, and you're used to. And I want Kamiako Epe. Into your bonus, our time. Morocco. Work of Morocco na boy. Na also this North Africans anybody on mafa South say bepe ekwan bia so be wini na fe wa qualify goals on the doors so first half on kwana 4 goalkeeper na no oyariana Chama I wouldn't blame the goalkeeper football just has a mushe let's be honest to ourselves mushe first half 4-0 First half 4-0, second half everybody the 2 account. Akwako say Manchester United. Almost Enra and 5-0. So Antina just Enra goes na basa. Chairman, my film na yen Africa matches and the na yen sorry na we are the Abrofone de no atwaso. Na Black Queens so amfa Enra Black Queens we need but yen team qualify my Africa na we are so no yedina kan atwaso. Chairman. Right, Okuma 97.1. Unum send Monday. It's nice to say ya. I go to Musem and I know so you to me any bab. I don't pay. Baby, I will be ano. I'm chow. Now feel so no. Mimi sa ye and Yaku pardon. Agent now so ye share. Now feel so. I go to Musem no and so no at me about something you know here. No about no. Edia mamia. Menso mede bano and no courage man. Head of sports. Why any na menso medi and nana kwami and posedi. With my friend Eke. Now feel so yenso no etima bon rado. Na asoro so. Na ne aka no so so the best here and so no to me and a friend my bob boom onu say weekend the Black Queens of Ghana to me and the Super Falcons of Nigeria to me a boy na we know a African Women Championship AFCON and also ever koso just we qualifies and a man also to me a share so na you say any feed go na first leg Black Queens ekopim or Nigeria just Nigeria mano e chi omo bom come you know o to me antina and a second leg to me to job the Nations Wembley Accra Sports Stadium na Black Queens to me Nigeria mayo ano ebon we kaba kwa Nigeria so no entimi anti na so na antintam and in aggregate no etimi ekwe 2-1 Nigeria man so etimi qualify akopim African Women's Cup of Nations cinema and so no yetimi e the 2 year TFU ni em ma football na fin so no yemepiem and so no Division 1 Super League mu onu say weekend grand finale of Division 1 Super League no etimi tojwa na yes Sky FC and afin so no bobo kwa ni and so at the Tamayut and etimi the boy ni na game no kwa na we no na is a 1-1 and as match no and so no etimi ko we penalties etimi ashisha so na is the way no pass Sky FC actually my youth and so etimi share penalties by 5 goals to 4 and the Sky FC so no Division 1 Super League no almost so etimi aje e so na so and so ye 2 year TFU elimine na you ko pie wo club ya Kumasi Asante Kodoko akatia onu say team no and so etimi touch down from Dubai the Zenya Simkuma Kodoko Ekopimo Dubai there's a pre-season training and so no etumi course so ne amena ka say team no and so touch down almost so no any training ka say abebe shisha so there's a weekend almost so any Dreams FC and ebetima bo na
ahead of that game no na Kenya nim say saa match no so ebetima akoso Theatre of Dreams dewu na so report eba ene yentumi confirm here chim say club licensing board na so chim say Theatre of Dreams dewu park no ensara enya crowd ma the Ghana Premier League ne enti anhwe ya na ni koroko ana fin so Dreams match no and so ebetima to jam the Nations Wembley Accra Sports Stadium and then Accra and so eba ye the L2 ye TFU ni nkopie CAF Champions League mu na fin so no yemfa results no emfa tuja emfa ma ye TFU there no say ni Heart of Oak anu ada yaman shara emfa ma Heart of Oak team no etena wa akukwa sasa no meni no Wider Club Athletic and so be chi no ebone kan mako ensia 6-1 ana sama match no so etimi ekowie just has na just yaman shara emfa aggregate no ekwe 6-2 in favor of Wider Club Athletica and so ni no almost so results no if you makache and so ye sure that results etimi tuja CAF Champions League nimudia and Simba FC SNF Galaxy akwache no bono academy ensam ama Simba esune timu baako aggregate no ekwa 3-3 ani no Galaxy enso no etimi qualify sansa Mamelodi Sundowns achibobo kwa ani ade aya Maniama Union bono kano mienu ani no ono so etimi anti aggregate no Mamelodi enso no etimi qualify on 4-2 and so eno no results etimi etujwa Esperance de Tunis enso no achibobo kwa ani ni Ittihad Tripoli so bone kaba kwa ono so went to anti Esperance so a qualify a kupimo of group stage no sounds na Horoya AC so achi Stade Malien Bamako upon kan mienu ama ne timu ba ko aggregate no 3-1 eneno Horoya so to qualify akone ni sounds na Al Hilal Omdurman achi River United bone kaba ko Rivers United and so no and to me anti aggregate no 2-1 and any Al Hilal and so to qualify and the corner name ESTF achibo kwa ni ade eye Nwajibo and so bona kan mienu ono so and to me anti aggregate no Etihad and as a ESTF and so no to qualify 2-1 ono so no corner name Samson and Sierra Belouizdad achi Asec Mimosa e bona kan mienu Asec so and to me anti aggregate no ekwa 3-3 and Sierra Belouizdad and so no to me qualify Okone ni Wider Athletic Club and so no echi Heart of Oak ebo na kanu mako insia and Heart of Oak and so no timu bako aggregate no 6-2 and a Wider and so no timu qualify at the Ekone ni Etoile Sportive du Sahel and so no timu kwa ni at the APRFC ebo na kanu mako anaya ono so no went to me ante aggregate no kwa 5-1 Etoile so no qualify Ekone ni TP Mazembe Tupishe Mazembe etna firma Mazulu and so and then babo 1-1 we no aggregate no so no 1-1 first leg no 0-0 win Amazulu and so let qualify Ekwen and Samson Raja Casablanca ati bobo kwa ni at the Oleas FC ebon kam yenu ono so went manti and no aggregate no Raja 4-0 ono so qualify at Ekwen and Samson Petro di Luanda and so ati bobo kwa ni AS Otoho ebon kam yenu ono so went manti aggregate no Ekwen 4-2 and Petro and so no qualify Ekwen and to win results it me to weekend CAF Champions League nima yanso no yetumi ede ama etefo Enkopiemu CAF Confederations Cup no results no so no yemfa tuja emfa ma dia bobo kwa ni ade Motema Pembe etena fie ati AS Kigali ebone kamienu ema ne timu baako ene Pembe etema qualify 4-2 on aggregate sanso ene no Premier de Augusto eso etena fie ene Red Arrows ebo 0-0 when aggregate no 1-0 and ene Red Arrows enso etema qualify sanso na RS Bekani korokona wo for no yes ati bobo kwa ni ade Ben Guade ebone kan 9 when to me anti sanso na sa match no etime ko ya 5-0 and in RS Bekani and so etime qualifier almost no at the many to win results weekend etime to jump CAF Champions League and after CAF Confederations League ma yanso no yetime at atu yetefo ni yenko piemu out the English Premier League no the fa results no fan to ja ewia etnasi at the table no and after so top scorer chart ni nyina so ebetumi atu yetefo ni English Premier League Arsenal weekend ati Aston Villa abone kamiensa ema timu bako Abrante ni ne Emil Rolf Smith ebogo Samson Pierre-Emerick Emiliano Aubameyang enso etumi bogo Thomas Partey esego edema Arsenal Samson ne Jacob Ramsey ati kanu bako etumi edema Aston Villa team no Samson Chelsea afini ama ko edema Chelsea etina Stamford Bridge ati Norwich ebone kanu mako enso 7-0 ana Chelsea enso no etumi ewini ye ebo Callum Hudson-Odoi ebogo Reece James Benjamin Chilwell esego ongo Max Aarons pressure na no den ono aka edit to the post na afin so Mason Mount ebo hat-trick enso edema Chelsea team no ukopin wa Selhurst Park yeah Crystal Palace and Newcastle so etumi ebo 1-1 Christian Benteke ebogo ana afin so Callum Wilson
ade ba ko anasa ticket ade ma Newcastle team no Goodison Park no Everton etena fie ama Watford ebe share kan mako enum ama Everton etimu mienu 5-2 ana Watford so etumi wini ye sanso na akopie mu a Leeds United etena ho ade Wolves ebo 1-1 Rodrigo ebo goal enso no etumi ade ma Leeds United team na eno so no enyasem kuma St Mary's no Southampton ade Burnley etumi bo 2-2 a ana no so a big class ana sa match no enso etumi ko wie ye ukopie mu America Express Community Park dia Brighton Hove Albion etena fie Manchester City ekobo na kano mako ya 9 ama Brighton etimu ba ko 4-1 ana sa match no so etimi ewie ye Brighton ni de Ike Gundogan ebo goal Phil Foden ebo brace 2 goals na Brighton no etimi share na afin so no Algeria International Riyad Mahrez enso ede ba ko etimi pay so ede ma Man City team no Brentford etena fie Leicester City ekobo na kamienu ama ne timu ba ko Yuri Tielemans ebo goal ana afin so James Maddison enso ede ba ko epe so ede ma Leicester team no ukopia wa London dia West Ham United na London derby eche Tottenham ebo ne kabako Tottenham so entimante Mikel Antonio and said the only goal no edema West Ham team no Old Trafford and rather Manchester United vice to team no but na fie United ama in Liverpool ebe se wakano mako enum 5-0 ana United enso na fie ma Liverpool enso etimi ekose omo we Diego Jota ebo go African connection no etimi ekoso Naby Keita enso etimi se go ana afenso Mohamed Salah Ghali enso na se go so no mako miensa hat-trick ana Salah enso etimi boy a yetimi ere ato yetiefo nim yakona afenso ko primo Spain the for results no bi efenfiri on fama dia okopemu dia Osasuna and Granada etimi bo 1-1 Sanson Valencia and Mallorca ebo 2-2 Gongalo Ayagudes ebo go Sanson Jose Gaya enso de ba kwape so edema Valencia team no Sanson Athletic Club Bilbao etena fie eche Villarreal ebo na kamienu ama Villarreal so no etimi etimu ba ko Brighton ni Ike Muniain eche go edema Bilbao Raul Garcia enso de ba ko ekpeso edema Bilbao team no na ese enye Firago Sevilla enso eche Levante ebo na kanemi enum ama Levante etimu miensa enso ewo ho bobo kwa ni yene kadi satena fie ama Deportivo Alaves ebe se na kamienu ono so entimante Elche en Espanyol ebo 2-2 Estadio del Camp Nou Barcelona etena ho na win El Clasico ema Real Madrid ebe che no bon kanemienu ema Barcelona etimu ba ko Brighton ni din enso ade David Alaba ebo go ana fisu Lucas Vazquez ade ba ko apeso Sergio Kun Aguero enya consolation no etimi edema Barcelona team no Atletico Madrid etena Wanda Metropolitano enso ade Real Sociedad ebo 2-2 Luis Alberto Suarez Diaz ebo 2 goals no enso etimi edema bobo kwa ni din ade Atletico Madrid Samson Alexander Isak enso ebo goals ni mienu etimi edema Sociedad tinima enye Fidalgo Robertis eti Vallecano ebo na kan miensa eba ono so etimu mienu yenko na finsoro yemfensi ewia etnasia Italy France ana Germany ni nyina so no yebetumi ade atujam ensoro etimi ede ama yetiefo na yakoi anapei mame wo se Abrante anase yes Abrante ni din ede Jerome ni Ashite Hammond oko school ye Grace Wo International ene birthday we efiu mame Nana Adwoa Ado osano pe owese ne ba Jerome ni Ashite Hammond happy birthday yakopon so ensha Jerome no yen kese oma onyansa eni nimdia odom Solomon no na bibia so no enkoso nti Jerome anope efiu mame Nana Adwoa Ado ho owese happy birthday sanso na ene no her school is Great Church okay enti anope Grace Church Academy ewe kropona kwapem Grace Church Academy ewe kropona kwapem ene no abayo anidi ade insura usu akwa ana insura usu akwa ene birthday ene o papa Isaac ana Faison Regina o mame omo we so happy birthday insura usu akwa uko school ewe Grace Church Academy ewe kropom o mame Regina ana Faison papa Isaac ewe so happy birthday insha koswa na yinshira efama wabusia yakopo nshira bebre nshira enso wo ntia na pay edebesi na yetwa ye ho aba ye ba ne aka no so ebeto am so na ukora my head of sports and the bobo and seven no enso edemame mi am de bai no medin ene na kwa mi amposadi wetima frame AK mentwa ye humra ye ba ne aka so ebetumi ato am so Okoma Radio 97.1 Mami awode ebe mini dia meto ache no awose me pe ade a edem stronko ema kwa no afiwe me pe African Print Fabrica eye fedi acheche wo mawari ase oh medo ye kwasra da weekend yi esese e to shirt for mano ko wudi
retail stores e wo men ha baabia na kwaje wo wodi ni ntoma demonstration anase entade ye designs e demufu na pempam dededa Wokofodia ye retail shop e wo Antarctic Plaza building. Woodin, le créateur. When peace like a river. Honey, me wo ya busumi anani o. Esese me san kwa adwuma. Na mom school papa be so me ben mama me. Ne metumi akoye adwuma asumdwe mu. E na me dwen hu o. Me do, ade wonti Peace Montessori nkana. Omoji nkwala 54 man, crèche, KG, primary 1 ekosi primary 5. Peace Montessori ewo accessible location. Wasanso wo world secure compound. Asanso wo school bus asambre baby abofra no wo bia wo ba befa no. E de na ko school anopa. Excellent tuition ene care de. Wontimi omo wodamu befua. Peace Montessori. Enye won wo hostel junction hostel achi ho no. E ho de ne amate kra ne se. Wo hwe mufra ye na teacher ba ko fa mufra 12 me kire mufra dumie mpe. Sa pepepe Peace Montessori ewo ekropon ekwapem. So pese woni omo kasa ewo ahomatrofo so a. Ananse wogi nchemu bi afre numbers 05058292661 and 0200177676 and 0279267523. Peace Montessori ana. Wadom mufra keke. Peace Montessori ana. One teacher, 12 students. I say this way. Happy people. Honey, I ready my basa power. Chese wede na aka na nsa ped babe. Wo friends and aduan fo chese MC Kransem basa bi no ka kire. Mama my basa mi hunu amiyem. Me do kanwa koma to yem. Many Happy Entertainment Light and Sound System. Ni you live pub and restaurant din komo dada. Wedding, funeral, float, anase parties ahodwa. Omutimi hihye dwumadi esronko mane ya akono. Eba sound system, lighting, canopy, nkonwa any tables a owo ni dosopo wo ho. Chese, one of them will be a very imagine a fefesa no. Warning, eba stage crowd ya wabema stage shunku. And one Happy Entertainment Light and Sound System. You like pub and restaurants also why a crowd say in yani papa and in sa papa whatever wa at the amount. Wa man fia kwapem. Omo ben Everflow from 0245 042 594 and 0540790012. Happy Entertainment Light and Sound System. And you like pub and restaurant. Omobema wedding no aye kiko. Pesa ni ano komata ni was. Oh, I want my meniaji. Happy people. Your station. Let's get it on. Bringing on the beat. Okuma Radio, your station all day. Okuma from my bank and you Kenya cry must say baby uni size what Okuma Radio. Judgment
on the government and the Station with your man Kenya. Okuma Radio 97.1. follow. Don't see green and call it yellow. Open up the gate to see Jah tomorrow. Every man on his own movement. I swear to him, we enjoy. Kaya yo, kaya yo. Uya boga, obi susubola. Atisa una uji pesa ba obia. I swear to him, we enjoy. Kaya yo, kaya no. Okuma Radio. Miss me a rasta. Obicha woma, ochana watai. Menyeja uhu, iri uhu, na yejuma. Kaka krabo watasune, na sike yo, tina yebre. Menyeja uhu, ye breathe yo, ni pama. Aye, don't be lazy, iri uhu. Oni pa bebre asana wako huo, pinye kaya ya mua. I'm a for the hala. Julie, yo, Hollywood powder. Willie, don't Columbia powder. Okuma Radio. Usikachi, Julie, powder bitch, miti. Where good I got it, I've been for pampa. Omala mabase, I swear em ye joy. Kaya yo, kaya no. Uya boga, obi susubola. Oya watch my down, what again? Kalamse, anasakawa. Yawe be I. All right, 24 minutes after 8. Yes, I'm in your Simon with this one, it calls it daybreak. Adia Chebia. And it'll be a be a kayo, a be tokube, be pika, be a shoes at say. Adia actually say, Mrs. Anna owns a cabby skill, not a load in a qua. You pay good to be on your quack way. Obi call full plane, or for Shane what to us. Obi call hospital, Obi call court, Obi koja. Obiara ne ntia obi kura ho ya man na man de wo kwaje na man de ti daybreak ade achi saa era na po yebeka depression ho se yebeka depression na ebisa say ade ade efrehin na kopie he na de na obehunu so so be na behunu be kire se nipa no ono a wanya depression that's why you depressed depression ni aketwa ene de we na ni nua pani ni de we Obi get to push out. and the Rebecca wants him 25 minutes after 8. And check not yet, but now see your first Sinkuma. But they will text message your question as a contribution of 0270 191971. 0270 191971. Fire upon them dirty ways. They tell you say these are the long days. Look on Facebook, Okuma Radio 97.1. And they just said me say we are streaming live. Crystal clear pictures. Okuma TV on test transmission. Hack the fan here. And Rebecca San Semina who say Reverend John Kwashi. My district minister at the Presbyterian Church of Ghana, Wabi PFA. This patient's quest. I don't say a church training, PCE. Presbyterian College of Education. Your guidelines and counseling specialist. Say, I know so I bet P if you have a bidding come off. And I pay my dear would be and I may show crying. My one guy says, so yeah, so they say company. In school, and I say a year on Kaibo. Kobina Martin Kaibo be and pay 72 jar. Restaurants, any pubs, a hold banks, any hotels. My dear would be and so I'm a bone the row ha. For NT and what me and will be diva. What they are broke my radio in Penny Medin Kita home. You're very much in Memorial House, a man for a coupon. A new road, any parliament sport, idiot here. Canada Jubilee Gardens, no, your Batahosa.
About the friend penny for no money kita 0246435565. 0246435565. I heard I saw Draft Festival 2021. Strategic Planning Committee, Sami Kaya saying I heard I saw Street Carnival, no. But the Raskuku never. So them continue the gunning, and that you them watching and learning. Raskuku. Fire keep burning. Come on, Kaido. Everybody know my Kaido. Why? And Raskuku, I'm talking about the money. Boom. Hey, my bro, and our trip for Kojo, Atemuda, and the Fefe, Shankoma, and many more. And I'll do on the mobile here as the 30th of October. Every man on his own movement. I swear to every It's me day the enemy I wa here say Deba ground so anumre no so pepepe. That's a brand here Nioma. DJ Sodo on mobile no rotation DJ Vibes Untouchable. Now the menu a brew komobi. Komobi a brew actually BD. DJ Tony the Love Selector. DJ Zone. Now I'm a family DJ Sijado Moko. FCC and Nakwame Perry the Finance, the boy, and Nakwame Aponsa, the Diamond, and the way the Wadiaka I hear as a festival. No, Okuma Radio, but you don't the day, the phrase 247455306 0540908700 for sponsorship and details. And I buy a piece of Joy Seminka was sub of Freddy Bosumin Nai. It was a basic 5 for Wakonya de Mano. South Boania Mako Skumwa. Classroom no so come and Kunyana, why social distancing sitting will be at the baby kama. Fana ho fadie nyina kama teacher form tuma bob no don koda. Na onim ne wo ye. And I just say enkwada dum ye no bia wo teacher ni ba ko. Enkwada ne so mo dos be 24 de no na e kira wonya teacher form ye no. Omo set mi aso enkwada ne so. Teacher no pe bia kira de utuma bob wo don koda, but mo de akọ Peace Montessori wa kwanya wo fa teacher for. Aban krata bi esefata ku isaka wo bas awo de sankoda na kosa de omuba oya wo fu aya ka akoma to yam say security tight ya to war get down security man gina ho baby ado ba ko afre na be ko na wo fu ekira ha na ojo so ha no gina da bi o wakade ahudo gina e ma adusuan ye de na kama Mama afa ba ko Peace Montessori any President Palace Hotel there nim here shoot for break equine so 0505829261 0200177676 and 0279267523 anytime di ka share wo bono betimi akop Facebook Sam penifo me bom di nyina obekọ obehunu wo manim so for ha and am Mrs. Patience Quest and so wa ha actually no penifo for and so beba beka ho ahoma ne so clinical psychologist also e de enwoma nim anase Dr. Ford and so abeka ho ye ma me de adekire se ne o kire counseling ni ade no so ono so beka ho na so for so have Bible mu o menya depression ni bo Bible ni mu no se ne o mu si ye ne fa ye getting enough of that money. System is designed. Okay, he be a friend so. Need the depression. Basa na anka otu ajan wo ayi no. So mo kai. The depression be an example of Baba. I upon them talking ways. They tell you say this how they love. Be the coffee house of Bafo. The pay be the komo. So team me bet him to text message and answer WhatsApp 0270191971. For Facebook so Okuman Radio 97.1 Okuman TV. On third transmission streaming live crystal clear television experience. Okay, but grab na yen coffee na yemrefi heya. Papa da pay yema wachi. Ya jamini. Na mpo today. Onyankopon do me hoye na wonso ya. Ehwa da roma etinkwam. Mama Chris, ada pa yema wachi.
Yeja. Now pomete twi be microphone ma twi be. Erade adom ye pa. Eda Yakobon ase. Enopai meni matifo ene adwumefo damase. Se matimi ase mo brand kakra madaje no na mo ba be boa yen. Tabe papa bi anka oye counseling kra asafo mayi ba ene ade os da bi me call command so amekasa nipa bebre beti nyina ye adwuma na bia evangelism na bia ena mama so sabre a teacher for him teacher onye nipa atwa na ono so kire ne aye call teaching methodology no ne ade ene ono da bi ma menko na mekoka bi nkire omanfo na omunse teacher adwuma no enye classroom kwa na ye no ntanapai ye ne atiefo damase pa se maye akwan na moba abeboa yen arapai yenhwe depression ehun sem na no yeti se yenia bi ono so organini efre no na ya odrobo aten funny face ana mo frɛ no nyeko enye no MPP oyo say depression na me depressed ye wo fie to do na ye depressed bi enim say depression na ye kan kra bi na ye dia obonyenye usoro kra bi a kasa nya wakono duane nya wakono waye basa ayese asede bi da so a wonkai na etu afratim hanya bebre bi madaroma ye ka depression na papa ye fa free ho ye the fast or no ho na bible mu na me ka so for ohene so de depression mu hu ne sen wasafo ni mu yo me da se ma me fa akonya yi so na me nchia watie fo na me na mo asen so se mo ya akonya ne se emra na ye ne mo atie fo meche bibia fa depression ho depression akanipa ho ana se abaye adibia ababetena se wanhwe ya unhu onyankopon bo nipa no ode areho kanipa ho de nije kanipa nti nipa wo ho a oreho wo ho a wanije nanso se tra so pe na area akọ depression na se ehwe bi o Matthew chapter 13 the Yesu Kristo bu baby efa ogufu bi a ode kogu aba egu kwan ho na o kire se aba na bi gu kwan pa ho ebi kogu aboso ebi nso kogu ba bi a nsoi ewo no na emra na ore kire nia nsoi no emiemia no nia okan ni mamen kan obrofo the one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. We are Simon. Okay, I know Matthew. You Matthew Sempano. Ti dumiensa. Inchichemo edikano bani na ye bebuno, but yes rich raseno. Yeah, okay. To American 22. 1322 no. Yes, 1322. I'm from the Queen Imra na Queen no e de base Matthew Sempano. O say na ne kogu enso emu no. Ono ne nea ote asem no. Na so wiase mu dadwene eni ehunyade enada emia asem no ma enso aba. Good. Wiase mu dadwene ne kodan na ne ahunyade pe. And sometimes you know life expectation and yoma ye komu wiase no emma you go through depression. In this yaka so be I depressed that nia hu ne say nipa no I say wa bottle anaze senia ote wiase no a obi anim se sa na ote no onte say bio osesa nisu asesa na eba ne sa na uhu one ne ye mu say senia anka yenim say obenten ana esimesite no onte say bio ebia na didi asai ne namu aye basa senia ohun nipa oje nipa so no ohun na onte say bio it in nyoma the general principles and nipa de describe nipa no na nyoma nipa de share sa onipa ko no so no esesa na nia ema esesa no eyese na meka Bible say iwiase mo haw iwiase mo atete wiase mu dadwene ebia nyoma osusu se ne nsa beka no ne nsa anka nyoma peso hu no ohun na fe adwenwe ne ade ebamu a na ede ohawe aba into depression de eyade a ewo ho pa edi ni penya eno no eye odehwe chironi mu a ene okoswa de kokoboma ese
nipa taa boto nipa taa ye mrew bi wo kwa na yade na amana depress obi wo ha na eye awaresem sikasem adwumasem na oni nda so bi enti ni nyina eka ho na asafo no se nipa na depress baba behwe the courses na ema ne basa no mama o de teacher for teacher adaroma dia na wo teacher for depression ka bi kire nefa kwen jai so ada etiefo ni na say ne FM no say mama this great opportunity say ne ada kind no ye ka depression a mama mpoto wo brofo mu kakra me wi na ma hese metumi de abatwi mu is a mood disorder that involves a persistent feeling of sadness and then loss of interest say obi wo ho na de bia na ra ho onya mood or into bad mood bi ana say de bia no e monsom ne ye no ebi kra susu say onya competent ana say oni ontumi nya hwe on say fata on say hwe that hopelessness ebi ana nkabota ebi da nanim ontumi achieve ebi ana niam bi opeso nya wa brabo mu no ne san kan enu no tumi manipa eboto sani ana woka awari matete sikasem obi kura tumi adwuma tumi bono nini na ye niam yes obi kura ho twa ntwato so otono so a obi wona mane ofo se ka ne ho asem ana se mputam ye ka ne se schizophrenicism kan foforo schizophrenicism Phrenism. Oh, schizophrenicism. Phrenism. Oh, schizophrenicism. Yeah. Therefore, you to aso. To say obi to na waka say onam ho na nkrofo bi di no omunkomo na nso na dwen ye ne say ne ho asem na ye ka na ye ka say schizophrenicism. Ebetumi aba say na ye nka ne ho asem de but esa ne say nipa baanu na hia na wo di nkomo no na adwene mu no oh me ho asem na ye ka. Do you get it? Depression the san nyema nini na to me eba ebiom okọ environment bi mu no on to me adjust especially students say waba be to say PCE SS so na senior yesua defa JHS so say yesua defa all of a sudden waba obi kura wo ho na ontena boarding house da afi waba betena wabeshia nipa bebre senior ye kire defa e beka jo say at the university level you should know this you should know that ono so you used to that you onim say chicha be gina chro board enim na or this time round you have to do your own research into adjusting to that situation no kwa mpo ye adwumemu ma no that person can go through depression ebia ni school awako ni na akwa class bia nipa first 10 oka ho nipa first 5 oka ho afi wa be pie baby ye bo nipa 20 kura ni dimbem bibia ye be kire ni bia ohun so roommate challenges bibia akwa kwhia nipa bi wo room bi they are not tolerant bibia obeye bia obenya ho asemaka we polite we impolite we fi ebri we fi mampon me fi enough me fi Ashanti region my be pay ha I have to live with all these people so if you are not able to adjust that and also to meet the depression eba wow enti de bia da no depression ene nam ene neti obi akodwa ne mokofa ba e bi kra ya nto asei na afisika na eka sebe obi kutua ni wura ne kra ka ene depression okofa ka okwa eka na tuaja no no gina ho na fo bodinyi wo hu so okwa na wo ba nti nema bebre sukuu ni a eso en homework bia na abiti no nti bia ketwa kra okọ sukuu no na dwen mensan menko mi kweti cha be me dem na mfo ye besere me ene ade obekro sukuu a na ebia wakoka brofu bi tenaka schizophrenicism ya na schizophrenicism ya na oka na yenti da ye ho yira ye na wakoka na bia na afom na mfo de ani di no mosre no na ense school kra onya obejai na waka school ma mefa kakra nka ho mo frɛ ko school teachers fu ejino mo nim titru etumi mo munya depression teacher ne post channel ne ye ne so wa ya de bi ne ye group students no into the owo D group and I say C group no who say or low self esteem because na fefo no edi nanim bad practice anyame adom
GS mpemfo nkakra kakra mugu so esesa no na ne fa bi eboa but the negative aspect no so na do so pa oye wow and the that is a I see yenye ni say na yenhwe say depression papa ɛdeɛn na ɛmi ehunu characteristics deɛ nneɛma bɛn na ɛyɛ ahyɛnso deɛ a bo sɛ abranti a wɔkɔ nka na asɛm nkyɛn baba a wɔyi ɔte asafo yi mu mehwɛ ne yɛ a wɔyɛ depressed bi a ɔbaa sɛ kan no sa papa ɛdeɛn na asafo no mu timi de hunu sɛ obi ayɛ depressed obi wɔ koraa bɛda sɛ ne yɛdi kan no obi sɛ obi wɔ hɔ a otum kura gyaa sorry obi yɛ depressed a otumi gyaa sorry sɛ wokɔ ne nkyɛn na wokɔ sra no na ne kɔdi nkɔmmɔ a ɛhɔ ansa na wobɛyiyi nneɔma no bi adi ɛde akyerɛ wo nea ɛdi kan a nipa no bɛtumi aka kyerɛ ɛyɛ n'aware sɛ wobɛtumi aka kyerɛ wo sɛnea me kunu anaa me yere ne mete wɔ fie nti no sɛ meba asɔre koraa na mehu me yere no anaasɛ mehu me kunu no koraa ɛnyɛ me sɛ me nsom Nyankopɔn because of that marital maltreatment or go through no. It's one major year odi hu say obi a depressed problems are our na warimu and eba suffer nchen a lot. Marital issues no number one. Obi say nipa no onani nye ewo na warimu. Nia edi ho bio. Obi say nipa na koye bibi na fe or feel so guilty say ọbẹn nyame anase ọmfata sẹ ọbẹbẹ Nyankopɔn anim nti ebi mo okra so ọba sorry when it's time for communion they will not attend the communion because they feel say they have done something so bad say ọmọ mfata sẹ ọbẹbẹ Nyankopɔn anim nti you can see from there mo so o yourself are very observant mo so obi wɔ hɔ a ọta communion but 2 3 4 ọma communion when you get closer to the person you see say nipa no I depressed because of bibia wakwakoya or dream say or the channel cry enye na Nyankopɔn e de ache no obi won so a obi abeka sem bi akyere no asem no unverified but waje atum say the nipa ne kan na e no kware unverified information na waje atum say esimesi abeka bibi say akyere me na saa asem nipa ya kan de enu nti no meye say ana meko ni say meboto me mama ni nye me huna me nchia no me huna me nkasa no ho me huna me ne ne agori bio unverified information ebi kwa na asem na obeka cha na ya no kware but wetie sa asem no ama edi ninya ena etode mi so a ade ba ko a yedi hu se nipa no or depression se nipa na ya na dwen se onfa ne nua bone nche no so if you are unforgiving you go through a lot of depression na how no edi wo munya exactly obi aye obone e wa asafo no mu e bia osofo preachi wadwene se osofo de wo na preachi ana asafo panyin aka bibi wadwene se unti na asafo panyin ne kan asasem no ana asafo ayi meeting group meeting bia ana asafo akọ seminar bia ma bibi asi then you think that you are the reason why what the why is a meeting you know one ko verify one ko find out no the asem na hye ne mu na edi ninya na nipa no ho ye nahi nipa no ho ye neta ono so nka na asem nchiro bia no nam ho na how no you go through depression and you go through spiritual deficits ebe how in your life enti no wo yo bia won fa asem nche ana spiritual deficits ne dey way untumi mompai untumi kan by o ba sorry kwa no what can you lose attention because nipa adene shawoso that's what is spiritual deficit. Your prayer life changes, your relationship with your spiritual growth and all exactly that's why bibi shaws on person the beche and so when it comes to Christians one major symptom you're unforgiving oh you be a person the bonicha until I used to count 77 times 7 you need to always forgive so that you avoid depression. So be a wadia. Ubetunya catch nipa na. Catch nipa say simesi ni aye me no. Many anya ho. On power chel. Then you move on. That is Christianity. So when na ne kane ya oden obi a uji ni say ubetunya ma asomdwe. Somebody who can resolve that dispute, you know. You go and see the person. Waka say me nua we
my papa we ya di we ma me ya no ofre mu bed no. And that is why most people come to the pastors and as Savon Panyefo say esimesia me say esimesia, then you call the two and then you resolve. So 1 year now they are 70 shewma. You go through a lot of depression. Oda ona. And oda na ona a sign of depression. Who did you aduan nya wo de? And no say you are going through depression. Oh man now you masho. Esa na same way nti. And no say esa utimi kura nya ya de bi say hypertension ni ade. And ebi wo so so etimi kọ nanim BP ekosoro. Your BP will rise. Utimi kura nya diabetes. Benya cardiac arrest. Benya also obi also die one sorry. Ne kuma actually no like cardiac arrest, the heart is no more working. It is uyo Christiania, you should be ready to forgive. That is why in the Bible, no disciples were always seeking for fellowship. So debia yamra together. Na you about together. Adebakwa ebo an say ye bi hu ama ye ho na ye tumi de ye ho bone ache. Adebakwa mpese me de kan na afei yet so ye niema nipa bebre efele the press wo ye ma we won anya ma me we okobom empire man me we won ankobom empire ma me. People think say it's an ordinary thing. It's not ordinary. If you don't take care, you go through depression because of that. Ebi kura na nti a won ama me ya ma won because won ante. There's an assumption. What the white being exactly. What white being susu ye? As everyone ante. They didn't hear. They don't even know. So ebi kura na maybe assembly scene far away from where the church is, and this goes through all the churches. These problems are there. What's it? Why am I wrong? No. And mostly, no. What they say, me just or my cotton fi. And you just we just sorry you. Depression. You are depressed, and you see when you are depressed, you don't feel like being happy. And associating with other people. We are not all exactly. You don't feel like being happy. Your normal social life and crowdfunding you know, and if you don't take it, you begin to do otherwise. Maybe before we realize, you know, setting out. Now, the depression say one can tell on kakra. Na be a unisa self strength na. No one you be a mwawa. Said oko home power. Exactly. Me can maybe let me quickly go back. Na me can say baby I go so depressed. Na nyasi I remember very well. Me nim cigarette no minim way. I told myself say look, why don't I get a cigarette, walk in town and smoke for people to see say after all I don't care. And me can say obini me beka. Ekuo bi ho asem na mrantie ne kosa kuo ni mu pa se ene me kuo ni mu kosa kuo ni mu kra mo beto me panimfo ne ade in fact me kokodu kuo no kra gate ya no timjana so what I told you I need is it what I need Mr. Adia how am na mu ni adwendwe am na mu ni atiti eno eho solution ni na kade e beboa me ni and I think say I had that self realization immediately. Then I went back into my first cigarette ni bi anka ma no campus am de akofa krom mpo na saku no ma fa me ho anya den ankodom enti bi am de meti yeye ma meti actually self realization and as a self care no is one of the most important way to prevent depression. Exactly. That is one of the most important way I would be a depression, because if you don't take care, depression can kill you. And World Health Organization for EKBB said about 3,000 people commit suicide every day because of depression. It is all a day. Ocean I say, young friend say 3,000 suicide deaths every day. So and depression. Exactly. Internet say we have more than 1,000 people dying within a minute because of depression. And that is as a result of suicide. Wow. Papa, so Jenmasa. Mama. Yes. We share depression ye kanya enye asem keto akra. Enti uhu bina onye depression na wo se entemana no mo hwe mo ambetimi e de ama no.
na o fa obi say funny face one story no we dey kakra me share that in the echi na what will be kakra mati baby kitwe bi wo I'm not a fan of radio and stuff like that social media o to baby dwe ho aja yo o hwe the situation na ma me mo kakra empanifo bi abo na brabo mu pen na no twa madapa de bi ma me no mo ba bi kura nyina kaka ho a sebe unprintable words I can't use on radio enye fe ni nyina no emse nye ba kuni we ni prince so wana ne tisa ba bi kura de omde ne ko ayasabia adwemo ayasabia ko hwe ni ade man nro tom kura de osini nro wonom etom so bi man wi tofe ni ade ne nsam ahodo a anu yie enti amam ko focus no ba ko for so depressed so say so bi come on wi tofe ni wati fi aduri obi na tofe ko hwe wonuma uni mi se papa ba ye na papa GT kura so bi say de na mo de ye ana bia me pe milo ana me pe coffee ana me pe bia Lipton enti si de na obi come am sa ade awo kan eni ade onyi se bebre na ye ne ma no de ashe depression oh minjini when someone is depressed one the person does not have shock absorbers only control the mind is not working well oh yeah psychiatric problem depression can get to that level until the person is not himself until ade oye bia onwen hu na odwen hu kura mpo enye control he has lost control of himself. The person can get to that level until say wo susu say ebia wa sheda no ebia no sheda depression can cause that I know shepa pa you can lose self consciousness of yourself until ade awoye no wani na even ka me ko when ya ma branti sikisman am tawa na msaba for pa den ha no na say when show be no ne wan kasa and you don't seek help from the right place the things you used to do and now wonim say nye no you go back to it we obi anom sa the likelihood that you go back into drinking is very high and this time ko ne kese pa obe ya broso obe bua daga tema ye and you don't care about what people say about you or what after all sasa say depression ye ade a say oman no ye tete so kra chat na ho kra na ye beba ne abebisa say anye bia no ade ne betimi aye asoso ano kakra na yetimi aye ye ne papa bi ne tuma bobe opa o lecturer wo UCC we clinical psychologist Dr. Safo ne ma bebon komo na ono so atre ne nansa na no betwa kakra na ye ba betoa so ai Dr. Jacob Safo, a clinical psychologist, and was saying lecturer, UCC. Papa, me next year, MRB, na common me D, and on a timmy actually say, Ubia on any nearby a timidano. Not being in Yajuma. This only power being the control board. Na near Tennessee, Unia by in what a drain has been programmed from day one, so you Unia by and it's almost sorry. Unia by you now, sorry, pa. Oh, mental problem. Psychosis. Yes, I know what you say. Psychosis. Enti, ochese bibi bia ne adwen no. Adwen ne kire onipa ne a woye. Enti na unia ba betime yi ho adware abegina wo nchen na osra ne ade ho nsori. Unia ba betime abegina ho adware asra ho nsori. Na nso so obi onye unia ba ne ade pa adwen be start say ebenya. Enti ene de psychosis on. Yeah, MC and then no terms no more for pen paper. Obeti me the text message and WhatsApp about 0270 191 0270 191 Oko Facebook so Okuman Radio 97.1 we hu live mami okasa ye okasa psychosis ka ba ko nyina no obehu nanim fefefe odete oka terms no gumsa no and asofo so a very fine gentleman fefefe kokko kama ono so kama pa obehu no na no pay na ni bedi ekita ho na ye hunu ne ekoso ye come say brackets in and they also jollof rice fried rice any pizza chicken and potatoes ni nyina ho na benya no na shawarma abai ni nyina no obomu amane se ho no kwa papa ya ene kama no a unsi yes udidi ye na snacks ahodo samosa meat pie spring roll na pineapple juice watermelon juice assorted drinks ahodo nyina okwa benya bi ewo ho wase menka o se na se nipa bi ne nam se wabie branch ba bi na osenyo no a ne branch ba akope ne wo mejo pharmacy ene MTN chen ho na no ho no butu a ene wudi nipa and for 0244 246431 0245 211 386 anti Lucy anapay edawase na no light no was there be monye afedie
kromie hye na kromie fa yina yemai enjanti lisi anapai yada sepa ni street light wadaroma wode aba abeso asene na wode boaye no Happy Entertainment Light and Sound System you like pub and restaurant and wode aba adofo ope bebia kotena na waju ahome ope bebia kotena na ehon so no na obekọ lunch ope bebia bekotena one odofo obetimi anya akwanya ne ade a wadaroma no ani you like pub and restaurant na watimi akotena ase say moajo bankuni tilapia fufu ede na ope pork show ne okwa na nyina benya bi na nso watimi ede agi wani ene akofa nkonwa canopy ene stage ahodo ede aba ne akoba ne se ne nyina mu no wadaroma bawomode akohunu wo mu na wakọ akọjibi na de ayewaye ene program ahodo eno ne wode wa mane bo aba se enkonkra kokofrodua enko ba bia eno ane se obekọ Ulai Pub a restaurant akọji wani na if you do a year so any badin to oye engagement oye wedding na so wakọ no akọji stage ene eye wonkonwa ene canopies ahodo na sound ne de oba papa light ahodo na eno so no aye na dwom so me program na light ne to koso ne nam wiemu a na no dwure ni nyina na eyira kofitu adaroma na ode sa amboa no eboa okuapema ma ode atwa odwura no ebomode akọ manfe ekuapem oben overflow susu no ba bia susu company no hwa no butu na odi ne nkwe 0275 042 594 na enimpani enkodi ekita ho ene anopai eno ho amanebo na yede abre wo no enti yetwe ho na yemfa ayi na yemra. Happy people, honey, are you ready? My basa power. She said, "When the Nakanan saped baby, who friends and your dream for chess MC Crans and Bassa, Bino catch up. I'm my basa, me wuniam. Middle Kawakumato yem, meaning Happy Entertainment Light and Sound System. Ni you live pub and restaurant at Dinkomodada. Wedding, funeral, float, and answer parties are Hodwa. Omutimishi Shedumedi Shunkumane Yakono. Eba sound system, lighting, canopy, in Komwa any tables are over the Tosopo. Chese, one and that will be a very imagine a warning, Eba stage Gradia, Wabema stage Shunku, and one Happy Entertainment Light and Sound System. You like pub and restaurants, so why a crowd say, in Yanni Papa and in Sapapa, whatever wow at the amount, Woman Fia Crapim, Omobay Everflow from 0245 042 594 and 0540 790012. Happy Entertainment Light and Sound System. And you like pub and restaurant. Omobama wedding, no, I kiko. Has any other command to you was oh, I want my meniaji. Happy people. Okoma Radio 97.1. Abedimpo. Move. Call me Kofi Kinata. Cascades on it. Jaja uni say any obia. Unti ensobia. Adi awaye nyobia. Nebetumi ayo. Jaja unti Ethiopia. Henry Bonot obia. Efra Krakosi Ethiopia. Ele wuna wayo. Na misi jaja dia wosa ye. Sa na wosen kamfu. Adi awaye sombo. Sa na wuna wayo. Mama menya level. Sa na titia devil. Every chant down evil. Yeah, me a boy Santi, the boy Fanti, the boy Sassy, the boy Ahabanda, your fancy, I read number waka no rasta from fancy, I did, I will radi. Tajana Nyawanka, Shosi baby bam, me one day, I am a boy. A cobim panka, dim pass, and my many bim panda, my amabo. Jesu Kaji Kaji Yaji, Komi Daddy Daddy, Okoma Radio 97.1. Yo, me just go back to my pa. Uboma captain no. Na mi sure be to my pa ubo. Na mi sure you don't nya wani insam ne kan nya ma bebre ne hayen. Ne betumi ayo. Jaja wunti Ethiopia. Henry Bonot obia. Efri Krakosi Ethiopia. Ele wuna wayo. Na mi si jaja dia wosa ye. Na wosen kamfu. Adi awaye sombo. Aya wuna wayo. Mama menya level. Na
a devil. Every chant down evil. Jaja, hey, I wonder why yo. But I'm going to fiance baby. Hey, Okasadi. Wabe Drubo Amania. Atunini Amania. Kojo Mitimo or that year. Nama yes or Quadia. Minimu of the Sari dear. Ishira dear. Jaja Jomi Lele. Hey, Jaja Shira who are fair. On my radio, 97.1. Send come for Adia Waya Sombo. I wouldn't wire. I'm a man, level. I'm a teacher devil. Every chant down evil. Jaja, I wouldn't wire. Why him like a chief? Why him? Papa is a ye, wouldn't him? Why him? Why him handkerchief? Why him? Papa is a ye, win him. Why him? Hey, I may die, me sorry, me quiet, me buy him. Say me, why him? On my radio, 97.1. Jaja was a ye. Send come for Adia Waya Sombo. I wouldn't wire. I'm a man, level. I'm a teacher level. Every chant down Jaja, I wouldn't wire. Will be any hot to say. On my radio, 97.1. I wouldn't wire. Hey, I get up from my chair and shake up my body and watch nobody. Would you be sour botin and a watchery? Any cocoa cotina that just shit up yo. All right, so Ras Kuku, he calls us one, wouldn't I why ye, on Yakupon, why on woman level, eh? So, okay, yes, I be fear had na yenin penny, I bet 2 comobos na make us say, a year Dr. Jacob, Safo, also Safo, and Sabecano, Nedin Kitahon, and Chakra, or ye clinical psychologist, and or lecturer, UCC, Papa in the Toma Bobio, and Tian anybody Kitahon na, or no so. Nema kakra ono so onimono adaroma watimi edibi aboaye na yebisa se depression no ayana etaika ema che memma menim se ne esiti mami ona ye oba okay wadaroma depression no ye mo akwa babio esa mo akwa ba ja papa be microphone mami twu be microphone mami ha na depression no ye nya hwemu kire se e ka ma che memma bibisa ho etisa Ewiase how ne I have a microphone. Ewiase how ne amane impem bebre emabre bebre chen embema. I didn't know my brain. Yeah, yeah, pie boy, yeah, chica, yeah, tipa. What you about you tipa truck? About you can't play one with that. Me said who. Mine's now more call as I said go to good near my own thing might be the name. But construction, you might yes, swap concrete near the man, Muma, who call be a pine near lumbering, ome twenu ya di sidani adi won so ba bikita do ma she nwi won say o ka ko say e ma bre say memo the psychological makeup of women no ma ye prone to that and then upbringing of children ma ye mre o ka say ma ye mre meto wa say ma bre de ye mre mre na ma ye mre sa o ye mre anka ye ntumi wo. Oh, and when it comes to handling some of these things, okay. Oh, say we're vulnerable. Yes, that's what it is. In that manner. Yeah, Korean clinical psychologist in Kita na if you met to us studio. Doc, and I am watching. Yeah. Doc, now for me today. But you know, Namiadu. Yeah, tia hon catch up. Aye, Jumano. That was your fault, there. But you know me, I do. I would jump in now. Oh, yeah. One of my wooden papa, Nika say, Name Kana Sam, say a friend, Dr. Jacob, or Usu Safo, Papa, or Dr. Ntimabo Bill, now our original hospital, Yako Florida, and Nakupanda was heavy. Mekonma Kobwa Kochina de Namaboa, a month for the Tinkrof, into a specialist, a clinical psychologist specialist, and a Osan lecturer, UCC. Udru Ogwa a year University of Cape Coast. I want to know Ubutu and make say, Doc, nay, what that Roma
unianom ye sunya bibia for depression ho ya hu se krom ha Ghana ha we was my depressed na no face funny face what na sema I was depression baako mienu miensa eni ebisa say wada roma eba mo setup a clinical doctor for depression mo fa ne sen dey ade yo let us say big afasa kwenye wesa tie atifu na me follow mo program no Facebook live na me kan say mo boduma na me hira mo pa it say edumre bia say enema say na say yete eto da bia say enema say na say yete it say ade e ha nipa bebre so empempi no yente eti be hu an say aba me hu ye eti no mo boduma ya da masepa na me hira mo yes that's a doctor eba no depression and there is a makani bebre the omo kan no nyina ye no kre na I think you need depression I hospital for the any depression you feel for the na eto da bia the ye problem kakra ho na me pick ye fi say it's fine say obia usunu ban no ote important an environment ni edino na environment ni so I say the dimu hine pa ye culture eya mamre ni amane edino sanya society bia na say nipa bia hu omho no eto da bia culture bi o ho a e fa niema fofofo culture bi o ho a edwin ni nua ho iti kan emre bi etwam kone de nanka ya ye say ye culture nankasa na no brofum ye began say collectivist ya mamre bi ananka nkabom gum nanka obi agi obi hu obi akola kura etwam kura ne kom de na otimi fo bi fie bibi usu kwan na ho akere wanajo a me na nanom mo ti utimi kura so obi fie etimi 2 months kura na de nante from bia Kropon to Accra obetinya de dankofu fie unsuro he and say no ye emradane ama say ya be ye brofu ye very individualistic ye sua brofu no man say e kwacha no uwu kura mfo bi ho enti no depression abaye a bigger problem now to the Ghanaian system. Now the ama koye kesi ni say abrofu no omo ye individualistic, they have systems that support their individualistic nature. So omo obia again ho obia nkobi ho no omo nyama nwa akadea eboa omo mo chete obetimi anko betimi ankonam ensoso unu na ze ha no ye nincha akadea ni nyina yie intino the more na ye gin ye yankasa ye hu and we any system no it makes our case of depression very worse. It is a fear, you know, ama the number of people who are dying silently with depression. Yen to mikra and calculate and no mnya neba be hospital and no mnya nebenya the right services and no mnya nebenya professional help. Se bi okra okra and no mnya nebetimi enya hu sika ekotia. And no mnya nebetimi kra to ho adro. This is where we are. This is the case, another picture, an infonia. Like I say, me channel infoni as a professional. Sana meka say o mind money die generally no. Adinu mapo muden no, ahoden no, tisa bruchiri. Obitina kasi I'm depressed. Maybe obi hu online no maybe na say work no there are systems oh yeah you are depressed no support no professional no ho but they say no and is getting more depressed. They say social media cry breaking people down. They say obi timi tura de kura to the way nkofo beka ne ho asem be post to na obi naked video bi na leaky. So the way people react to it no na me ampata onam no so for their and we don't have the system support no here to help. The Omabo with depression it is the right thing. The American one said the picture is more gloomy. Because people they are depressed. Funny face I mean you have been discovered. And Emra say uncle near unya apomudin eshe. How many people are depressed at home?
Go to the be obi wa rocking the who them. They 2 years to cry ni won't be. The person is not discovered, and such people one day may go west or even commit suicide. Dog, yeah, Mr. Sir, what's your one day when him dear? Would you when you bought or they say, be on your depressed crowd, young and find them real chronos and branch and about when you're depressing. Can one some chum for the crack? Send your can, you need clinic dear, any sorry dear, any school, and the depression be a depression. And so on, and near my best, sir, and now it be a type of when you man will say with the depression, and I say, phone to and who be. Okay, you made that say. Depression and Casanano, and who's a near man centrania, a better day, me bonnet toffer, and say, Nipan Casanano, Abrabumuno, Nipan won't soon in the bind. You be or you ding, you be or you pedid. Aha or penny, you know, the American, what the better to Nipan soon in the buying home. Say, because of you, if I didn't that, you know, so you did can't be one, Nipan will such a rabban bravo. And a boy, pedant, and so take a crabby, I say, you to me who say, Sacraban bravo, the Americans, the American Bossono, we can just support, you better be after two Nipan soon in the buying home, you who say Sacraye. Abem. Now the other kind pan say, Nipano and Yama or Yanekani, the Nijim Hono, who die and also take Nipano only didn't come one. The friend and it does so and I hope. And so take Mr. Crafin Abrabum. It you know, one of the classical and I say near my dimu back measuring way back way dimu pan depression, hopelessness, feeling of hopelessness. The dependent that's one in answer. But what do you want to say? No correct. But only the bedding common was me asking napping. Abranti and a Juma Malusui and I'm obey out my brabum with you. Me asking night then the person will start becoming depressed. After I give up you are now we are seeing now. And anything that you pan to me after the one idea canano and with me I didn't go in some it sounds say oh we are saying okay higher day. Yes what happen. It is quite near obeying a PM qua yes oh Friday the cafe number woods and saying you canon canon. It you know the only exit within the point of helplessness, hopelessness is death. And at the message about to do a helplessness. Nipano who is and what be to me baby ma. Na and found say Nipano Nabusia for which catam. And found say above 400 million one in chain. Once the person is depressed. Nipano who say and one in answer. After the idea about one says the person begins to reject help. And the next day, who is a muakra and then who, the Panagaso or San Fia, a pomwa, or either Onyamwa into Janemwa. And you know, you may see the person behaving in so many ways. So, may was psychology go, like the person knows, say, Bibi, Hano, Nemum, Mwa ba Jane. After the adult should be on that the person feels worthless. Who will say on some fata? On say, men say, no one ponu to Busan say, Ukrano, said Medo, what Chakran pa. Obaka would me check Obian Pemi. Anything na depression, a you know. After the idea back you are a sa count, as yes, symptom there, Nipan bo who de woo. Na Hano, a yani dia group be brave. Menkai ebinumo ya gidi tabusia bebre experiences ade webi ebu onipa no start otu owo nyom ebi afezu akotro ze wu kura ye meti asekura me faso bi ani so unya tro ya ne nkofo aso mu ene wagimi ena wo de wo nim nyansa ena wo ye bi asabe ye bi no kra no so esen piano mo afa enipa no Nabiane esote Nabiane di esote. There is changes in appetite. Ebi no more dear esote
ebinom deɛ increase hono deɛ 2 ways nti ebi change no eba from kura aduane kura oni Dr. Obu ho a mentwa no obu ho a opaduane a woto ti bia oni obi so ho a won so obi ompaduane fe no wa start didi bebre and most of the time the nipa can opt for junk food it will be our aduane enya aduane ayi hu say bia obetumi start no di chocolate I want just so we di niema bebre na ade ba ko bi onzu say nipa no etumi me nanso sofa ida say obeda pa na onna kwa eji afa di nipa me da onipa no bia o da bia 8 no sorry 5 and access afa di about 10 sorry or me kum there be depression ya set in ana say afa di oda wa ontumi na ana na ni gusu fa ana oda ya na ni so atena a depression ana to the bin so a nipa no grofum ye ven agitation and restlessness I say oya bibia na ite ni machine no oya ha ka eno so ewo ho ana ebinum so desu ni banye di say omo ye grofum ye ven say slow movement bibia e back down energy oni energy bibi oye bia ye mremremre affairs obadwuma wa ho keka ofa no asia e say de oba ade no ko type no ko te ho a so ntumi type wa ye bote aye bote and so ye depression and loss of concentration afi ni pa no ne kasa kra o aka de na yozi na de ba so na kai asa refie big abane so again me number bi into me yes oka se me crown kabin ka ho na on kabin ka ho on asam na wa kan ko betumi aka se na no na was na me asam mo discuss here we san kofa the same topic na ba de bia ni we fi na che depression ya affect in afa die disu bio and say bitano etumi make guilt statement of little one nu ne ho wa ye bone to say ebi owa nipa na aye bibi infomso bi na amba so but nipa na be do blame na ho too much nipa ga tumi ka me de bone na tew so still was my bone like of feeling extraordinarily guilty the edisu bio and say a market through omutai starting your mood swings start here it me as a many ochina libuafu ochina as why basa ochina man tai your swings no and na ni age ochina no ra ho and now no a market through no e to be a fiti ase a e sase ma omusa eti na yewo depression unique type ni and no there baako any postpartum depression and no ye awo achi obi wo wa wo wie and no problem is eya na me fo na fo no mti awo na sign say omo wo time bi hu nisu ha say wa bre after awo no it means wo wie ye no ni tu ban asesa ne ba ne kro mpeto ma nufo afi oni ni kuru mpeto mbe kasa wan hwe ni yi a say postpartum depression etimi ko wie ni ma bebri bi kro etimi to mba twene it's say depression na set in but I know awo ehun sunsun so o wie ye na no den suban asesa postpartum depression set in and you ba ku bi so a ene de gidi say e bi nche da enu ye frɛ no premenstrual dysphoric disorder and no me depression and no eba brebi oba ebu ni nsa etin enu e cycle bi a se ebri bedu no ba na bebu ni nsa enti ande bosumi bia o sanko no omo so how we need bosumi bia emri beso na wabu ni nsa ofele basa no aye bete na fi say depression symptoms ni bi asset in ko so bebu ni nsa wie enti ande bosumi bia ho amane nipa no enya nsa buo ni ya those are extra symptoms are unique and the man kwa ninya
because man quality ni ewo obi say me misa said na menopause di bi ba na menopause me da say menopause ebetumi aye risk factor esan say nukwe ni yehwe ma awo mu na ene mema nso so yawo yenso so minka minka say yawo mu mema nso so yenso ye bo awo reproductive system no yehwe ovaries no ana baby ma tun kosu ya fi no enu so boa produce bi efren hormones na say hormones we enkwanso bi e wo ma ho ene boa nyinsen ne awo ne enufuo ma ne nyema bebre na say nipa no twa awo a eya na edi bi efren biochemical imbalances tiniba nipa ni mu say senya hu nipa bian ye adwuma no afi ye start exercise because sakraye bi eba empokura no mahu ebinu mu a mahwe ebinu mu a almost started nom ebia contraceptive bi and almost try contraceptive procedure bi no omni padian emfa no that change you know was able to destabilize their mood it no a risk factor ebetumi aba am ebinu mu end up depressed but enyo bia na sebe odumenopause a oyi depressed and oyi anxious and I say onya adwene how be na doc yemi say yenua ni diem sabi before no adaroma enua ni bo ho awudi a eno ye yibi se bia illegal substance se bia marijuana no ne ade onipa no ma otimi hyper etimi mananya enua ni bi ho a se doctor no betima che se enua ni we die wudi a minim so nye dietitian de ebia enua ni we die wuta di a ebe ha na se nipa se wo hunu wayi wo allergic doctor can be chire okay the mechanic say nukreni de yen adisua mu no yenimu ane niema na obobo so no say enubone ene to da bia ensanso da wonom ne mroso a eno so etumi epiepia nkrofo mo mu ye depressed ene de ha adwena nti no but say ye kan de mechanic say a better or a balanced diet and aduane die papa no ene exercises no your friend no protective factors if enu abuo ni padua na kasa we immune system no ma ho ye dren etimi kutia nyarewa bebre including depression if you know meka na say eboa na emom say eni ho de a minim enyo bia na ebetumi akasa onipa no nya exercise no di yendi why depressed enye sure we there may be other factors ebetumi a contribute to the panel whether obey break it down or don't break it down. Na mom se wo didi ye wo ye exercise ye o solo utility no apomu a apomudi mu no e kire se e bo ho ban e ma yarewa bia ntumi enye den eme kuntia o keke intino eno no the American say a protective a helps reduce the risk of getting depressed and have any form of diseases in Pushimuamba na de say these are protective factors, but any potential say you be in the obey depressed and could be the obey depressed. And the addition, who be bizarre. That's it. Oh yeah, doctor. On the one ma yes so ya tin sem then na ye be treatment. Where doctor ni ankrofoba anchen treatment ahodo wa ya ba utimi edeka ebia ne de na ye be bisa say bibi ho ya say frɛ no treatment resistant depression bibi sa ho. Well, me can say bibi sa ewo ho but entai ensi. Lida me can say entai ensi ni say ezan say no kweni entai ensi ezan say depression and as adwenimu ha no ye entai ensu ade ba akopɛ ti say de evu say bia nkotutie bia nipa no wo mo bi woni nipa biam yama na duro afi nipa no wan feso anum ni yie ti nipa bia na duro no ene mo wa no ti say de emfa biu depression enye duro nko an di treat ti no so nipa no be resistant no me kan say ebetumi asi mintimi nka say ntimi asi ebetumi asi na emom eden esan say ye de nyama bebre na kabom di manage Iti na enye den ya we
mrena na hanzo so den na options ni dawson the medical abohun the will ni say the friend support social support family support workplace support to the bia depend depression ni ya adwuma ebia le boss hey offer hey ebi okura na ketua akura akam by 2 months 3 months yentua ne ka ebi how we adwuma ebi won so ya warem ebi no support no eba bia na bia ye check up me to nka che brani enko yenko nante kakra na ja yakohwe ball kakra ya gina ya sere kakra. These are all important things that the kind of supporter na ye pese nipa no binya de bizu bio ye fe no psychotherapy no ye say enye say afutu da bi na mum eye panya ye nyema bebre a ni titru na psychologist ebi on psychiatrist enso so tumi ye bi de begugu akwan mu a ye de kasa kire ni suban dane ebe manipa no apomode ase SCP as far depression and say twi mu betumi aka sa re homro so and as din ye mo so the edisu bio adro no we give medication as a treatment option na se be ma adro so a there will no be a from antidepressant no doctor enkwa na wo ho kwan etere bia nkrofo fom ho adwen bozo no ohun se o me ba waso ye tere adro ma me no aso no mu no sa no the emwa into medication no one of the things that na doctors no issue and na to the beer there were alternative medicine for us so etimi boa alternative medicine for no they can friend saying any other quasi support to say beer your friend saying realization therapist for massage therapist for friend saying will be a spa be a hasan ko poni nyina ka ho eboa ema depression itimi ekofom ntino so we yen zeni ma we nyina wi a be gidi say depression no the due mum maminka we ntwom say emre bi research bi by say esitire bebiri amoroso itumi esfa nipa adwene I mean esitire means refined sugars it will impact on saying the mental health and wellness of people. Refined sugar, eating too much of it is not good for the system. It is a different no, or the fruit, or the vegetables, or the natural those are also additional help, and then exercise. Method being so say nipano or you religious and also because you say religious coping, they say be a prayer, meditation, sorry, can Bible, those things, you know, and also bois if you more than a bois. These are all techniques and I say accepted procedures in many Nayama hospital, if said Dr. Ababana. But then we encourage you say so sorry, you know, she mom pie and also to bois. So you keep fit group be you know, exercising and also bois. Wow, boosting up for some wow. It is the psychotherapy, medication, na become one. You did say depression. Na me adoma ebe to me edi sunkuni. Doctor, where the question where the evidence may be so e was say bisa obi dia ba o say me bisa say so binya depression before the ana yade akra aba corona ne ade unya bi kra na ahoto wa na ye twumfum obinya depression say bio na wanya dwem ha wabodam say bio. Just say Ukraine it is one of our major challenges e wo Ghana. The demand no na to make an Ghana because the hand you doing come. We say stigma at the friend say I say and users and guasie a fata obi bi esani bibi awakum
stigma. Animtiabu. Just an Ukraine, a idea. The young Kasana and I say, a Kanyahun. It has become part of our culture. Is that we stigmatize and based on these issues. It is Amma Bebrewa or Makra Mepemwa. It's also maybe hospital. Your cousin may come mental health unit. And I'm going psychologist and I'm going psychiatrist. You look at my bottom. Ain't you know? And yeah, men family internet fee. It is a problem and Kasa to see Minister of Health, Mental Health Authority, today, and you microbe Gusu Ebon. Not just opinion depression, just a doctor to us free ho. My first opinion is what you say. Depression, I don't know how, and yet you need to be a friend a dam. You be anywhere friend a dam. I don't know how. Be a watching Biano who's making young. I don't know how. Now, do you know how? Yes, Sabe, send you who know to be who can be a dream how? Who do me be a dream how? Who won't mean I don't know how? Before I don't know how. To say, you know, the brain, I don't know how far. To Buona, it sounds like a dream, a dream. You be a warding. I can't sorry, you can't start. I can't be so. Kabere menchwa kabebisa sentence unya depression enya susan so wadwen no so wahunu nukrani aya adwemu ha nko ade efiri adwen no na sabio wanya ohaw ti said de won satumi nya ohaw ti said akomati nya ohaw enu so ekani padua ne ho edine eba ya ihwa ho adwuma ya na se nipa no enzu timi hu se na mira oye ewa ha edine wo se bitumi ebo me ho so maybe a new man can get to be a wife, some giant and some giant or how we some giant way. Now, my gentleman who a common anymore. A giant said, Rosen as on the man, send me a Sabio, will be to me no my city area drew, will be to me no Madame drew, or ban for life. And you know, I ban as a be any depression. No, but your man drew, send me a bayan, and I didn't know how Cacrano and Hubert Tono, not any more dear. Yeah, and a yampe. As I said to the beer, may say, me and Cassa Yadumamuno. I told the beer, and so bois ubi. And so it sounds all back, mental health unity or so. Just open shelly panel, a crowd, or Bontiana, OPD baby, and you're fine. 18 was a Sadi and Cassa Yagian who do say, maybe a chomono. There's a say, dear Ghana, we need patena. Yes, it be 8 and 9 crowd you how. Is the young Yaka saying, Yafa Muka crapping. Oh, indeed, my moon say, Ubia, said when your depression, qua, to say the funny face case you buy, the way minimal canon. I said, then you say, young to me, Yaginu how that. So, what before, baby, what when Yaginu how pain. Obi owa go enya broken heart pain. I didn't know how. I didn't akọ how bi mu. Edi ye hu ne sa na ye nyiri stigma ne edam ne we abodam we di onwini ye we di to say ye nyi se ne mani nyina mfio na ye mmoa ye ma adwene mu apomuden ho ban. Good afternoon. Doctor Anopede odi akosuku pa na ye bisa se wadaroma psychiatric for aye mo amoye ho adwuma mo association okrom ha. But your association, but your association, can say national wise, and I been crown within district regions video Ubopini hospital bia Ubenya professional anya she Krabenya psychiatric nurse ewo ho yes bia ba one time wa this is Ubo Rubber bia hospital especially district hospitals ni hospitals akese no die na to wan nya bi obabia wa obetumi aba regional hospital ewo Kufu bia yo whole unit de ohia nyina nyame ya wadom na wotumi be du asomdwe mo obenya mo bia wo hwehwe. Doctor, ni nyina mu no ne ntia me bisa ne se mo ho hia na asem ho na tell me bisa asem association na mo dawso ani de meka ne se nukure ni esan meka ne se use training space resources
ɛne nneɛma bebree nti apɔmuden adwumayɛfoɔ mo hwɛ adwene mu no ɛnnɔɔso ɛne yɛ baako sɛ wode compare other places na bi aburukyire baabi ɔmo wɔ doctors ɔmo hwɛ adwene mu yareɛ dodoɔ kyen yareɛ bi koraa Ghana ha no meka ne sɛ yɛn hu ne sɛ huhia na ɛhɔ no deɛ ɔmo adwene mu ha hia mo paa na ebi wɔ hɔ nsadeɛ digitum si yesa nso ebi wɔ hɔ na mmom yɛmfa ne sɛ distribution no ebi adodoɔ bɛwɔ nkran nom ne Kumase ne kurokɛsie no mu kakra akyɛn district and then other rural areas, but at least when your doctor ubenya nurse, when your nurse ubenya be specialist bia on wohun die. For the time being, that is the state of Ghana. Just say no kwe ni say isa pa, but kakra ho. Doc, you see, every bia me no share need in common o kan say Musa ne say antikra na opese okọ classroom na akọboa na motete na o say azukufo no kwado no kra ba o mpese obesua saa clinical yi no doctor ka honsem na aban panimfo ene a ofu tie a o matimi ahye omoma nkran asofo wa ha asafo no yo me da say nukreni enye na nsemu o me kai say covid yi bae do wa na mo fa se ba ko fa fon frɛ ne maame mo frɛ me say eduma ase what's in the book so be psychologist many day pa many day na me kai say maybe me call baby me mohudi me do ya me kai eduma me ye pe asam woni pa ne kan say oh we say we dey away abodan for doctor in the way ankasa ya dini bebre woni pa bebre tiri mu a bibiri say se maame ana ofu ana papa le bakwe ko school so me that me medicine kra me specialize in psychiatry am this opa ne bufu obeka se ukoya abodan for doctor na mbom ye we fi say asehia pa no ehu nya esa se nipa bebre we hia om no omo adwene mu haw na mbom esa se sabio en go to the extent so obe wo ne ho asi kuruma nantinti no de ne nam ho ye beka se oni problem manye onkopo bi esi akoe na asem wo de ndodo akoe de me de fie we di ana tenant we asem ye twan ndodo bibi se onkopo bebre wo se onkopo no wo mabrabo nzu temi na ya adwene mu haw na mbom esa se ye ni hu ni bi ebeti bi diagnose nti no ye fa ne se na asem wo den o de onya koma on de o hagen adwene mu haw but obi eni wo bo nti me sre se abaye na afamu die awofo ye mo afamu die na mbom ba bi eni nam de o hwe problem that is Ghana ye pimpin hu na eye asade sisi a ye bohu da wi se obi amfanto ne ho so se ke betumi na abusua bia kwa betumi agire omo encourage omo ba anom de hye ba so ko school ko sina adwene mu hu nimdie adwene apo mu din ko ye psychologist ko ye psychiatrist ko ye occupational therapist ko ye bibi e fa adwene ko ye speech therapist ko ye bibi fabra na mu adwene na mgidi se ebeboa pesan se adwene ne kita obia eno ne ye engine ai de nam engine the car engine no asai ya car no ntumi nya adwuma se ne yesai di yam nye hu ye na ye nyina yam ye ni nye hu na mbom stigma ne de enye patients nko a they can't look at or say even doctors who nurses who ye nyina we are being stigmatized na to da bia nipa obeka no kra no obadwe woni pa na ko school de nso so say we are bodan for doctor it is a problem pa na mgidi say bibia wabusa ho asemi kwanya wensu ye de bon da wi mgidi say de agensakra ebeba na boa nipa bebre so am yetumi aboa Doctor, yen ni say omaye timu Ghana se ne okan say yenka Ghana de ha ne yeti ha ne yeka hasem dia no man ne nye na madwensakra na timi aba mo be ko sukuu mu curriculum ne fa mo nka ho na muntimi ne nkola ne nkomo nkita ho free emfitiase no na dia na ban ne fan shem ebi obi kura kokosua clinical psychologist course aban ti ma fan free mi fa ho kagina ko ni free ni ade uwie kura me ma ka me ma dan dia na odaroma yenye ne fa mo oh me da se pa teze de wakan at one sakwache ne fakese na no ade ba ko pa hia teze adwuma bia woni own esanse nipa ene womunti
ehia adwuma pomuden emre bi ni kwa adwuma bi mu na omo ye adwuma ne de na ebom emfaso kwa etu mu nyane kura no omu nya esan se bi e stress aba omu na omoso ije adwuma bia na mi titiri pa nya bisuafo say edu mre bia na ya weho esan se mi tu kwan ko baabi na eho no ye wo kitekete nye a ye ma okra unko start school kekewu wo be ko psychologist o mo ahwe wadwen na ho den ye bi wagina class e sa woko bi no bia na ko class 1 ko class 2 ko class 3 obi o ha akola ketwa na o university 9 years yeso wa wie degree we who do Facebook who do social media eya na ye nwa esan say omo no ma hunu say adire ne kuta nipa na adire no ho apomudin na ese ebo ho ban nti aban stakeholders yenina it is our responsibility say emwa scholarships encouraging the university to start different areas of specialties because a specialization no be brewa yenye Ghana enso suke hu nya pa but I say ni na kwa general yeah general psychologist but then even to a different geriatric psychologist and a geriatric psychiatrist or doctors or musha adwin empanyinfu adwin mu omomadi 60 years 70 years 80 years eko esan say tenkrofo yen na that ye beni utu mu time na me yo adoma obehini benyina be yakokora benyina be yabrewa but to see no bebrewa bo no mo de o mabrewa ba ena sese kwa o hadin o ma na diane cross mini di na enso ka ye bona je ne ho banya nka enko wiesa iti ye hia specialization bebre kwa wie school mu ofie omunyo akwanya ombeko hospital akoye adwuma iti no training schools ni di omo yo mafamu die na so na sere aban ni omo mbetimi stakeholders ni aboafo mra no mo so masen no mo ntimi and working on specializations need yema opportunity funding scholarships na fe yema hu dawuro na fe so schools no yampe kwan a ombetimi anya access to professional services mukreni adwemu hawo no te se hwemu adana di se mofra bremu high risk zone enkwala bebre wa na nse o ma no ntentem nyema bebre ebi adawfre be kan wa asem na so wo hwe the way is so enkwala te se enkwala do na kaka a lot of children these days are hyperactive eya me hu o hospital ni na ni dina ni ma ba ko mienu bi a ekoso eso enti no the systems no se kesen kwala we nyina nya services ni ntemu a Ghana ye da achi be efe enti ye wadwuma te ye kase ye bobo a adwuma bia mo station we se kura kan be nya psychologist e bia bosumi bia ko beba na wa be assess no wa be check mu no ne mo adi nkomo na bia ye fine doc me twa mani pani be kana bosumi yo aba ya mai ai be ba ya bosumi be ta ba ya eti ehu hia de ba bia ehu hia na nke beboa e kan say yare bebrewa e fell chronic diseases le bi okra e was strong link to the brain stress say oti wona pressure about so adunam efie aware adumam to say enu betinya mo wanya mudabo so betinya mo wanya a lot of conditions you know enyama kitin bi wa si etimi bon banya ebeboa amaya pomodin no akoso na mi fiti ase ene ni say we be share training and encouraging people within the fields, you know. Say, you know, obi semi psychologist. This is a COVID in who psychologist so far. So, if you cannot take a psychologist, crowd Ghana. The COVID in the association crowd councils ho. It is personally no one say there only panafa council at the afternoon and offer it didn't be the afternoon so. To see you say the pa or what training. See the method tribune is a thing the bomb abaso say emri du na mu hia experta so mo chere mo kra mo de your directory your numbers or one betimi afra mo benya professionals a on betimi aboa kasa ama ncheche no so akwachiri me faso no ma bomb abaso pa so mo ya de go to the bia
obi a tu kofa kwanche vitire obaba be cancel bebre gbere no na no kwa be increase obi pressure it be da mass so doctor adopai ye bedo as but obekọ no we dey assemtew yes depression attach the match mema doc we adwuma yi hu ne sa but we no crazy na meka ne say any depression kwa unze ma no abusu mu no emotions no more refined me can say matenka no matenka nyame sending nyame bo mu no any cultural wise no any me can say entitie mu no amom matenka no ye ejina me can sharp ano nti omo no oba betimi atena wo se no mu wiase na different from memade omuhu ye as na mema a different from mema de Martin kamuno bibi omu ye bi o Martin kan kan ba yen no mema no dodo na no we don't move with our emotions, we don't live with our emotions, you know. You feel say bibi ba problem bi ba the way a ma ebe fade no eya na quote a chin mema it is a honor to the beer because of the way now emotions are no ama bebre no more predisposed to emotional or mood disorders. Any depression, bipolar, any other way, mood disorders. Na man, yana do a chain mema. And you say, be a but a man also, and now share vulnerability, and your how many money and ma famua. And yet, Miss Demity, Miss Minya, but not teaching, but now who said, oh, to too much. And Usha, and ma, a famanimu. Ma fayawu enye se adwumaden so kotugalam se anabibi sabat wo hwe yawudi esan so munni ahoden bebre nti no to da bia ohaw ne amanye nyina ne ni hizo na mkan enema ya nyina ne ma na fam what is me ma ya che be ma bayfo camp da bia ma camp na eba idino da bia no bo widowhood right ma omukunu ma fidimu ni ayoma yakaya de bato sa mema create mo mienu miensa oba na nko anu so ma timu mienu miensa you there are shocks society nankasa na no e provide for mema na nse na nyame adawroma ma tibiko school na nso first no kra no ban tibiko school ban timi nkasa oba chese ni ma bebire wa oba ha oba no o sinyema oba no o tugu akola onyam ofa o si ya ntini oba ba nankasa no wabre na nso wasande o ha wasambe so ne so ntino emotionally no they are more refined and they go through a lot of breakdown because of their vulnerability. Intina ma usha but useno yari any bi ohwa ajumu yari any bia mema nyan mroso eno usha no bia bibia fa ni bone ho ne se ne ma no bo se mema no nyan mroso san se hono na yenso so yenso ye guru ho dok hono ema no na mo se be ma ebia de me ka se wi ase adwuma ye din pan mienu ema asem ene nsanom san se ope ba ori wo frɛ no akɔhye agyanan so adwa me frɛ o frɛ no akate na wura ha obepia ba oyire so person de no bɛka ɛde ade nsanom ni okonom na te no akɔma me mam two tot no akɔba na te mam two tot into the society ma do de bia because omo so omtanyi chen san so tifie una be ko omtanyi chen because ni admaden ne ye akɔ wo bre wo ho a one so tifie no hwe o oh doctor no fe oba ye ni ajepa me ni betiefo eni ebedwafo ye be dance pa na ye be sere se obebo aho brace me be samba na ye be timu biem na unya kwanya edifa Eastern region say de wakodi ogwa na waba na wabetena fidie eso ni akasa na question answer san microphone timi afre eni wadi kita ho na ayekama afa bipolar ebeba na ya pebre na bipolar no so ya fa die si ho ni ahwe ni efe ni bipolar no so ene ho sise ni ade ni se ni eno so ACT bedamase pa ni akwenya modiama meni ngamisha mo pa doctor dase me so ebekasa mate bye enano pay ye ni age papa se doctor se ne ho ye na ne bretie na ye bo na homa mu o se ye be din komo ye be yama mu enti ye dana se pa
doctor yi nia unitima bobi utie ni nyobi na beka kire o your friend no Dr. Jacob Osu Safo, a clinical psychologist and a lecturer at UCC. Abra and Madam for Dr. Biso na menishia Madam for Dr. Pan or your medical director Edema Government Hospital, Regional Hospital Koforia, Dr. Kutampa, Aqua Kutampa, and te me call no na yedin komana recommend me nishia needing town. O can say be or sisi kani bi bapa to muna ge no kushia boy bi ewo krom na watobo ni dom. Na wo hwe boy no afa suo ni se boy ni tie ni ade na busuafo opesu gu ye ni mase na be me no akofa no ye mpene entina se girl no ebe slip into depression pa seriously na watwe ne ho akɔhyɛ dan mu ɔno awo ni di ye busuani sia devotion ɔno a metena mu ubisa na enti ye ya de ne kokɔ psychiatric hospital ni ade nyina no be recommend se fa no kon doctor usu to ba woni gedi nkɔmɔ no unim obana do boy no to pa mun polish boy the fast mun polish no entire shemu adwuma sesikase mun polish boy na and immediately family accepted, brought the boy close, polished him entire shemu nisuku to aso man adwuma no. Now the girl is back na emfie bebre or the girl na nantia na percent me push ni say o mess a story no and time say do baby awofo no so no na age say ye hwe ye ma no na omo choices ni ade na ye how e beboa wo me de me ye kwani kofa kwapi me ma anware no me dago mani wakofa sisale ni me ma anware no no me ade nyina say no so de how baba udi so foi eni ma say bia bo ni mo awonu say busua no ye mpene ni ade me ye basri ni na kofa bibi sa baba. That's it. Mishia Bisana lead to a lot of depression. Most especially Obiana side. Because on the answer will be because in Pesemene SMS itna. Pesemene ubi worry no. Yeah, Bobrano. Eo enyoma bebrea nipano ewo abranten anasa ababa wanimu. Enya just physical appearance anasa sika nipano. But on the every is a courtship no. One komodidi mono. Or her inputs are obema no ye in some a brand in the car, a brand in any swadi whom a brand in a botai sin and so on. Oh, say a complimentary or no as Obiana in a day and as Oberman in a day. Into those no made me home, but as a nipaya, a bit to me the uncle. But so Kushia Ebusiana. Oh, say I can't form a memory as a gun. I am a memono, a Ebusiana worry. So Ebusian so a lot of factors. Ebia already asore nipa no kwa na se osomo nipa no say bia Christoni ana oye kremoni ana se oye ebia dunia na exactly ana so here busua na ntron ana se crow fiso ne ade into normal busua some no be mo they look at it from that vast angle but individually into no near papa no can as a matter of support is very very important say tie obana sem ti wasafo banasem hunienti a or community na so your sofo na or counseling and I say nowadays no before you qualify to be a counselor as a minister no judicial service for our course we are organizing then they will give you a license before you can even engage in marriage counseling but since you know osofo bia sorry na oye anaso bia also counseling I think that you must know the reason why nipa ne person oware abrante na nasa baba ano na oboano na policy system no man and yes depression will set in and ne subsequent marriage obekuma na se nipa foforo mbe recommend mo so onkokunya a very bitter marriage and I think that we meet these issues and as often also we try to advise the families to help their children make a very good decision. Remember mama also na answer na no committee base a nine na no ndoabo na so dwuma die ne so obetimi afre 0270191971 0270191971 onso bia na contribution bia opese o de beka ho na o de aboa o wasem bi se bia betimi bisa na bia so enim die duro no na yetimi aka che dodo na de moti se ne clinical psychologist na ebeka wo su ehu bi so a betimi afre ntentie mu na wonso wa beka ye ho na odi abeboa 0270191971 oko command radio 97.1 Facebook abehu live I stream very crystal clear TV viewing experience obehu se bibia ko kama
na watimi ede wanu di sem ne ade abeto aba abeboa ewo kuman kasa dwumadie eso Acro Farms SMK se enkokɔ open kokɔ a wono ma no nsuo de se woyɛ choba woyɛ pub adwuma woyɛ bia ohia kokɔ de enkɔna na mfikyire baabi na ekira ba se muntie bi mama kɔma afɔ muntie bi mame na mkɔtɔ da bi kɔ Acro Farms udru ɛyɛ adɔso a udu ene Krofrodia no na kroni afa na pasare mo sambor kakra esi ho Acro Farms nkokɔ ayɛ from se spent layers tinie spent layers kokɔ mo tubia no ye mo secret na mechire won we nisin kameka ba meka chire wo kokɔ mo tubia no ye mo special diet ye hye na ye nuane special ma wo mo na mo de ato ensan kokɔ no tuwie na unyane nam na wo wi a wo de wa fo ani buhwe eno na ye de badwa man so aye ton mo manfo say wo ye choba say wo ye restaurant say wo ye pub say wo de kofie say wo de koche wada roma dwumadie bia wudi say wo to badin wo ye engagement wedding eno an spend layers but mo de aka chere caterer no say Acro Farms koto special layers na e from spend layers e mo special diet no na e from bra ne mfanye dwumadie no o manu so de pa o mo de akotobi ene e ko 20 Ghana cedis ba ko okwa na wakoje edu due no so for buy no Asian gate oh so for okasa na e kama jimi no kama mama oh mama onso je ko na onisijafo no e kire o ma de wia onso na ye kama ye adwuma nyina na odi bi ba ne ye we ne ohun na ye kama to bi ko che odofo na onso so unyi nhyira on say nhyira ewo omamu e chen woje bomodia e na wakofa cockerels ene emoa no kan de be no ma de 12 weeks be ja mom na be 3 months kra emoa no eye kama no December mu no na so watchro files for sale dia bo gate ano na enkrofo abe to na oju sika adwuma ayese ni kroman ene de wen kokoton kokko bi na fo megu mfikyire na kakra enu bronya mu no na so oton kokko na oje wonfa so bomode akọ ba ko 8 Ghana cedis okokoto makoma 10 8 Ghana over na de akọ na mfikyire ni ade mepacho kokoto bi okona pe 100 800 Ghana waje odi abigu won kokoi entete okoni kanika pe entete odi gu mom na omso toss of form ni ade enuane emunya ade mfurufuru we enche ne moye kama ene from organic no ma kama fe kama na asemde wo mu kra ne se yabo mo pane ndade e friend Marix HB1 Gamboro na Farpox omni enkoko etun kwanta o mapai enti do mbefia eno aso mo na mu a wo mo aduane a December oju sika gu botom na adwuma ni kroma ene de we bomode akokɔ gibi na nsoso yen fro portrait farmer prekope 0245 187 871 0245 187 871 0553 339355 0553 339355 nani penny any kita ho make out say on the 30th TSA announcement here na akropon na no odwrai ekoyie pa mpanifo se bi so dwai akoyie a ene feeder edi animu yi aye on the 30th of October oko Germany o fashion be friend Oktoberfest bia festival ene bia omnum bia na no masa che se faso ye bia enti wo fie kra utimi ye wa bia ne akoho nim ni ade na ya kire ene midnight lounge o se obeye odwira ho hwehwe ni wie no there be opese otimi koswa ma weekend be wa ha enti fie there ya Oktoberfest Ghana edition or the the whole Ghana e be share group abanum bia the whole Ghana Kintampo for oba Walwale for oba Sunday ma for oba ko for oba achim for oba Konongo Dwaso Patrensa Konongo yefa ha so ho for ni ade kofa dabala omnyina eba mepacho takrade for oba bia na man takrade na wantia tadi second tadi ase esa abaze omnyina eba aye ekropon ha enti bomodia be ju hotel na ha anya mabiem na Oktoberfest ene odom ho akwakobo ABL omne de Accra Brewery form de club bie bae na Budweiser anom ne ade o de sabia nyina eba kropon ha na ene babehwe anu so ade ojo ogwa na ade abono se ne cheers o se cheers na wanom no wakesu ebe kama pa medimani bu ale enti Oktoberfest eye bia festival na na fieda edi anim yayi midnight lounge ene Accra Brewery ABL ABL bia de no ane club 1931 o se chale eno na ode ba akropon krom ha bomodian fo ni kire ho ubekoi o chef chese international chef free mia chede to safro mu ko from free aman so do ma ba ono mo boa
na ano amekɔ hɔ na ɛkama mesan akɔ second na ɛkama mesan akɔ bio ɛne enuani ɛba egu ayi ɛpono so saa ɛne enua yi bi na kyerɛ sɛ wotete ɛkama ɛnika na mene me mai ɛto nsa frɛ ne ɛkɔ na ɛkama enti ene yi yɛhyɛ wo mo sɛ eduru hɔ a na wakɔ no nso agye obi na fofofo ɛbɔ no so kro mo tete so na ne wogye obi na wogye wo mo na wogye wo chicken na wogye wo sei akro farm chicken ya na ɛwɔ de bibia hɔ bɔmɔden afo ne kyerɛ hɔ ɛyɛ Friday if you did the on the 30th of October 1st, I want a ha and copy ticket never Sami and Jojo, Pomodi and Furniture Cropon, and the weather we will be a goom. A come a midnight lounge or cubicles come mutimit now, na mono sana mudin como meeting near the day and opete muso mutimit now bonfire and your washes na just a one do come or table be a McQuay, not way the way or sit table way and the tuja. And to me cry at the frying pan, estimu bibia ma the spice the good chicken ya no na dey be so anim mudin komunya na moche na bia na ekọ na moche na mo amoche ma de wa won sa no na ayeka kama midnight lounge ense no so adwo enso no mo adwo ohwe ambience kanea ne ade wo ho a mesrew fie da we won fo ni akire ho ama bia enka sa man kan akire wo ochine bi na anu mo ye ma Tenie midnight lounge bomodi afo ne kire ho so ahunu Palm Hill Hotel no opposite onya duru ho a ene somebody ni so kokuru wacho midnight lounge na do ani akire ase ho midnight lounge no akotena ho na awia otimi call lunch enwumro otimi ko dinner breakfast bibia apebia won sabeka anopai chef Saka one chef ba ko kan on mref ni din mamunyina cha anopai mo today na me madamfo eye Rakufu warlord hey on today no pay unu nia ado mama nyina acha no pay na no reception of the man edamase pa enti munko so mo adwuma na mo moko ma enti October 1st ni de si ejina mu ani bi bebe boss untimi nom kra be boss amambo cheers na wo bon sem time na ko school no ball no man e bon nwom kra na ma ball no bon na e de obi apeso ko school team sa nwom no fa ho nyina to form ye be si ujesi ama wo ni abodi ahyem e bia past e fa ho brade ball no na mo do tibe ko e betwa kra yintwa eno na nei untimi no ma brabebo samambo brabeshi jama na bibia ko kama na bon fa na adi e ko so na ye network ni mbonde na entimi emfa enko yanim bomodia etu eben sa dwumadie meka o se dwumadie no eye ABL Accra Brewery na ejina omo esre so anasi so msre denden enei na meka o se eye Okuma Radio 97.1 ne bachire dom den shoe fabric eno ne eno so aba ye shoe ni ade kroma ye ko na shoe bi ko display na hyehyɛ sa shoe ni bi na edi abedi asa na ne matimi akokama Acro Farms ena meka kire wo chicken no spendless no eno ne ye di aduane na kama no a o se yumi na aye kama bomodia na efa wani ekire ho ne mpani ko dikita bia na ye kan wo se mekra metimi aye sponsor metimi aboa na peso beton ade bi wo ho ne ade a bomodia ne free number amde ma wo 0246 894919 0246894919 na mpani eni kita ho na ye so dwumadi ne so se me kan no pese wo fra akwanya wo betimi afra 0270191971 bansa na no ye so so anza mama enei se ochechire ni no ede na mo ye dia agya atichafo a wo choma de ne kwan na omso atim bia kɔkire nkwadaa ene ebia mpotam kro mu firi ni ade fa sa depression ni management ni ho there were course bi a ye guidance and counseling before bi be wie teacher pon another teaching training college no na or the basics at least in counseling se ne be ya okɔ school bi no or chira de na nkola wo ha o mu amane ano hu mu swing bi a wotumi aboa ne bi o detected there na compulsory na say compulsory education course a ye wo training college bi a wo ho de dada ntisiafo nyina omo nyuso ana say the way we see counseling in Ghana na man ye den because though we sua no I na say a book knowledge on person be practice but education course be anywhere you sua say a book knowledge there be you have to practice and me first akwanya so I catch stakeholders nipa bebre sua counseling we don't make good, use of them in the country teach friends saying
school bi anka ne papa mu anka se na ye papa na ka no ezi enya counselor school psychologist na omubua nipa was akwan no so ye hwe Ghana kra the way ye choose ye courses crampo emwa me ye doctor me sua science nti won so koye science me pese by all at all cost me be ye science nti by force akola no koye science bia na akola ni interest ho enso say ye was a psychologist fu wo ho na ye wo counselors wo ho na ye who counseling say ya depa na ye ma nkrofa kwanya na parents ete ya say na there is that interaction na ebeboa ama esukufo na hu the right choices to make say your relationship say ya disuam say eye ohaw bi omukomu no ebeboa won sa kwan no so na won so want to make the right choices and ohaw omukomu want to me efim nti say ye hyesa de no so pa yeah ensema aba Facebook be or say Oti Frank or yesterday was a bad day for heart but we never say die or can no heart you say oma kwhye won mo ensia 666 no 61 ewo 61 ewo Morocco na no na edo ho asema ba Emmanuel Kakpo or say you are doing a good work hi bro today madam for today you and Kwesi Apia was a fantastic start and no enso or dey eno ho Abasbo Amayeno. Isaac Aqua say, I'm watching you guys live from Prince William Senior High Technical School. Very good job this morning, no command. And then also Odiaba Abeboy. Papa, if I know this same chat to him, and sorry, so Hanessa. You made us say, near Americana, Tiafuina, who say, Onipebia or and your Mahorabiasa. One, I will say, Uji Hudi. Have a very high self esteem. Me boom wabum fia. Jihudi say, o bibia onso betumi de aboa won de aboa abusua de aboa oman no se wo yesa e ma onko depression mu na fe nia eto so abia meka ne se nyagidi e we Awurade mu unyagidi we Awurade mu a depression be ko form ye ka se ye Christopher nazo e na ye ngidi e we Awurade mu ne swa se unyagidi e we Christo mu na okoso bo mpai usua o Bible na uni nipa nyina atena asomdwe mu a depression be ko form na fe ni twato meka ne se so bi ya wade a bo mode ya na fache so bi ayo bibi o ma me o papa wa danfo bi anu ne adwuma obi a wani naso mpo se obedi unwam adi unwam a me eno nche se kokumu anazo eno nche se di unhu awu kosoa na ne nipa ntena asomdwe mu fache nipa no na bo bra na Serade ma ho de ne nkwatenten na ne ohia bia no se wugidi we Awurade mu Awurade edebe ma wo enti ne amesre ne se yenhwe na afei asofo ene asori mpanyimfo yema yen ani nko asafo mma no ho se wo hwe na se wa asafo ba bi ne su ene ne ban ya asesa twu ben nipa no na hwe se dent bia na nipa ne rekom na boa nipa no na onya ho to so ne ni da so foforo enyesa depression na se nipa no boto pe e de how kese e be bre nipa no here Osmafo Paul adwuma be ya o se on Osmafo a na fasa o ka akire ana se nanenko na so o ya adwuma ne bebre it was Paul Amantemo study kan for akire adwuma ono so be ye brebe na o de krata bi koma Philippine fo na uti asemo kan ya ewo Thessalonians for na mekan ewo 1 Thessalonians 5:14 papa mintu obi wa 1 Thessalonians 5:14 enti futua odema enanuma na owo ho sabre no enti se we bia papa betimi aka ho no man. Okay, 5:14 also, and we urge you brothers, warn those who are idle, encourage the timid, help the weak, be patient with everyone. Yeah. We'll share a new translation. I will say, on the other hand, we urge you, brothers, to warn the disorderly, speak consolingly to those who are depressed, support the weak, be patient to all. Exactly. And the key to us, I say, Brekronoara and Yanum, you tumo for say, one hour basabasano, Mumo one coco, 1 hour botono, muchicho one re, 1 hour yem reono, Mumwa one, Munya nipenina hon abontare. Exactly. Ende ohe Osmafo Paul adwuma be ye na ode fiase ene na owomre o ya hodo ya de nom ne ade ni nyina mu no na odwua foforo ho se wono ma ye mre no ye nyina ho ode nyepe ya dwen enyepe yesusu enyepe
nipadua kwa na enye pe yenta de se me bibia enti o chese aya onuma ayem de we mu no yen ko so a emom ni mpaja wo mu omo abotu so yen so mu nkra ne ade nti ye kristoni na wo nye sa ne ma we na uti asafuni mu hwe adwa esjama ni kunu ja no asuma esjama ni fura no kure tu no we wakwaje bosi wntimi ntua bank wabet na abodu kutie ni mo na o yesa na chese unti kristo so mase na emwa wo ukita bia na enye so command bibi so a anu kram na me fa fi command ne man kra 20 Ghana ko to aduani di he ni nyina emwa oye ni fa ya dia mabinkum enti eni kristo so a me de bo papa chidom mama onso so wadaro wano se metwa to na enso so ne ameka ne say we should learn to associate with the right people. I always say that in life yensua say ye ne nipa for mo super nsusu ye pa eni nsusu ye pa ebe nanto nipa bi wo hono ma o ka nantie dia na yes omo nam street omo ne bebo omo ne omo bebo aha nipa bi wo hono ne omo bo a omo sha wo so ana say omo discourage you omo nse wunkran aha omo bu abem but uni nipa omo she nkran people you can reason with far drain e wo wi ase eboa your others multipliers others multipliers subtractors and then dividers a good so only multipliers ne others ne be na o ba ma fo ye bebre obi so be tete montem be so be yi bi free ho ni ade ntino above all have a personal relationship with God. A Christopher bebre guasare nim na nso ye ni and you can say have a good relationship with your God. You Sahano. Take Ramofone Allah. Hindu for any way now. Christopher object of worship and I said, Yankopa or some no. Nya. Closer walk. Kita odi papa bi ema montem. Because depression. Say o wan hotoso onyame mu a. Eye den say den a wonim say. We wo okasi bi a metumi aye den. Edwane ato am. Anapai ye beda ye mpanimfo ya sese oje bre na obeboa ye wo yenkomo boboyi ana yenkomo twetwe yi mu. Mani asopa na emanije se ye ne ensem to manimpam ye beja na ebia na ba beboa ampa omde ose ayoyo anapai Sofo John Kwashi ono ne Manfi district minister Presbyterian Church of Ghana we basri ni na me born empire yakopon bono ko nanim betom no da ma bia no na Miss Madam for ne moderator no gina hono na aye kama pa na Mrs. Patience Quest ono she education tutor ewo PC College of Education Presbyterian College of Education ene hono no so otia na so butu a odin nkwe no che teacher for na de oka course ahodo a odigu akwam teacher ni wote class na omore no akeka udwitwa amore na wo ye WhatsApp na wo ye Facebook hwan na wo ye video call na wo hwe nkwada no you need to pay attention to them. Obu okra na obi kra ko repuno obi kra nam kwa bi so obu no to obi nche na tete ni nyina betimi atobo ase na wa capture sane mane nyina na wafra kwada no onyamu fapimana se onyamu asem ni mu yia timi fra wo fo no timi ndi akra no kra kofie me de minim hwe kra no minim course bi o teaching training college am dia to mitim na mo fa teacher me fa book bi ni atwa chire teaching methodology ana me kan kakra ana osa kwada bi wo ho na so okosuku a naturally now for penasem enti bono mbokra no ko bia na ya kire bono ese ma mobi bibi no me no ko a no mo aso mu huro no teacher ni ubede no asa akwada na bi school wan mo ni anko no ho a o mu school no begai ne obe ni se o so be fa na bata wo ho kwesi yes madam medical to nso bre me no akoto nso no de bre teacher kwesi be fa buku no ko jame staff common room no de wachi no de kwesi ko fa ke ni bre me enti kwesi be ka say mo pema se kra madam pema se mi enti ode saa obebi school no enti teacher fo madwuma no adwuma so wa eno so eboa ema e kire Ghana e o mantam no enti se madam ken no uye teacher ni a okọ anya fe na okọ kire se adwa be me de Boris ni bia ba opebi adwa be na shoe we de size 41 me de we aba na mo ye business ni ade na adwuma na yesem ye no enye nhyira ni patete de ena so fudwuma difference ni nipa ho adwuma na mo ye anopai ye bedam pani ase na so sansa na no so certificate ni bia ba ewe nana ya ofre amwa dankwa or say Domino's JQ very impressive Domino's JQ na ewa John question me yo very impressive and informative. God bless you papa.
over time ɛne yɛnua na ɛde ɛno nso ɛba ɛbɛboa yɛ Nana Kofi Korea Jama ɛyɛ producer Pakwesi Agye ɛyɛ producer ɛna yɛnua Rasford Dark nso gyina fidie akyi epiapia man yɛnua Samuel Kwadwo Akwa technical ɔno nso ɛhwɛ ɛboa yɛ ɛma ne matimi kɔ William Edmond Pakwesi Agye na adamfo baako no so de Kwesi Agye saa empeniasi Kwesi Agye honorable Kwesi Citizen Kroma de popular pa ene ɔno nso ka producers no a ɔmoboa me de dwumade ne brɛ me a ene ekukuru so ame ɛno aseme meton na ambedi ho chia me yɛfrɛ me Kofi Anso baafo wo a wotie so ɔyɛ ade sɛ wotie kɔso ati Okuma radio ne pa bebre na de brɛ wo yɛsɔre so Nyakopɔn yɛ adom a ɔkyena Nyakopɔn a ma yɛbɛhyia ha na mmom no ayɛ ama papa ɛno so nkyɛn bɔne Nyakopɔn ba bia no de bɔne akyɛw madakɔda bi asɛm ɔtaa ka ɛda makoma so paa ɛdana pa yɛsi ha kyia mbebre na yɛgye me ɔde hyɛ yɛmamache Oh yeah, Okuma Radio 97.1. If you put your body on me, I put my money on you. I put the dollar on you, girl. If you put your body on me, then I put my money on you. I put my dollar on you, girl. Oh girl, you looking so amazing. For you, I think I'm going crazy. Oh girl, your body's so amazing, and I don't wanna leave your side. If you put your body on me, I put my money on you. I put the dollar on you, girl. If you put your body on me.